Dạ na le ita nga ave bang dạ na nugkuk na made to ni ta kaninung ngai manina ilung sim khem pe sung khering yang ong pai lai ding ta jong thunget sang ni ina pasian tunga ki ko ngeren ivekin ding ni mo Tô Giêsu cần nên mất nên bằng găng chúc vì ông ta lâu Tô Giêsu nên kia ding a hun hi siam ta sana hau ta te bằng ba nei lâu ca hi zo Tô Giêsu nên kia ding a hun hi Tô Giêsu nên Dia ding bang teng sangi naman pa Tô Giêsu nay kahau na pe na hi Yai ko velin mi ai bang lel in hong sim ta le zong Tô Giêsu nay kia ding a hun hi Ang sapun te hong tunga Lam en na pe zongi Tô Giêsu nay kia ding a hun hi Thầy cùng con ba lung lawin Hoa na kan ta pe zongi Tô Giêsu nay kia ding a hun hi Tô Giêsu nay Dia ding bang teng sangi naman pa Tô Giêsu nay kahau na pe na hi Yai ko vela mi ai bang lel in hong sim ta le zong Tô Giêsu nay kia ding a hun hi Sai cha hat na hong pe Ba lai đi hong vul zong in Tô Giêsu nay kia ding a hun hi Dek te vai hun hong tunga Tun su ni a kai ta zong Tô Giêsu nay kia ding a hun hi Tô Giêsu nay kia ding bang teng sangi naman pa Tô Giêsu nay kahau na pe na hi Yai ko velin mi ai bang lel in hong sim ta le zong Tô Giêsu nay kia ding a hun hi Lam hong pi hong kem hong Puia neo chik ban hong kam lian sak tâu ba miao na pan kwa ba hong mu sak tâu ba tu ni dong hong pi tâu ba hi hong pa tôi u ne hong tôi sa nu ne câu te hong hoài vào liên tàu bao nắng vàng rung tàu nắng vàng con câu mà tôi đã sang về nắng hong piao
Pasian natin Hong quan hong day sắc vang liên tung Pasian nang vang hi em Hong ba tôi u nè Hong tôi sa nu nè Câu tê hong hoài vang liên tàu bao nang vang nung cao nang vang khăn tôi ba tôi đã sang bên nang hong piao cầm đai cầm kêu mơ có hong về na lâm suk lâm tàu va hong nu xe lâu hoa gió na kim tô nhai căng hong pi ba nông kiếm nông hoài na liên in sa hong ba tôi u nè hong tôi sa nu nè câu tê hong hoài van liên tàu bao nang vang lung ta nang vang khăn tôi ba tôi đã sang bên nang hong piao Kiện hồi na khát dòng cần nay lâu Giêsu Christ hồi na câu tin Amma bang a siang trâu na hong bông ta hi O tu in dòng hồi na cần nay lâu Cái hi na dòng mi kia leo ka hi Chris vang a siang trâu Chris vang a hoi Cái hi leo hi Chris hoi na Ke a hi na A siang trâu na Ke a hi ta A hi na A hong nei sa ka A hong bom ta Siang trâu na hoi na ka nei lo I dòng âm an Siang trâu in a hong bông ta hi Ama na te ka sem te ta a pai na a ka pai te ta hi Chris bang anun ta Ama bang hi a hong bo na Chris hoi na ke ya a hi ta A siang trâu na ke ya a hi ta A hi na a hong nei sa ka A hong pon ta Chris hoi na le siang trâu na
song kan nei lo Jesus Christ hoi na ko pin ama bang a siang trâu in a hong bông ta hi ô tu in song hoi na kan nei lo cái hi na zo mi kyang lang la hi Chris vang a siang trâu Chris vang a hoi cái hi lang hi Chris hoi na ke ya a hi ta a siang trâu na ke ya a hi ta a hoi na a hong nei saka a hong hong ta tu na lao ding ka nei no lo a wang a muang in ka o Chris hoi na lên siang trâu na ke ya a hi ta ke ma a ka hi e chiang in siang trâu na hoi na ka nei lo hi zong a man siang trâu in a hong bông ta hi Kapay na ang kapay tay Chris bang anunta ama bangi ahong bota Chris hoi na kaya ahita asyang trâu na kaya ahita ahina ahong nei saka ahong pompa tu na lao ding ka nei no lo awang a muang in ka om Chris hoi na lên siang trâu na kaya ahita Kipat na chungan ni mo. Van tungam ko tung bek to papasian. Sangka nitum ni takpan kipan tunin to pa. Kahalakanin masani. Nitak dong chiang to pa biak biak natin nikhat nong kalsuan pia. O papasian nang man to pa na kamalong pulang na tapa na sila pa to pa naman chupa ng piaka. Sa tao nung nilsak man ito alungdam kong kohi. Tu sungang kigen tu kempu tu pa koten nuntak na pabasian kanun na wakilang nyata. Kanun na wong poking nyata. O pabasian kazak tu teo to pa nang man. Ong tu pang pengya din kanun tak sung buva to pa kazuit chena din to man ta nang pengya ta in. Tunita kinto pa kisaring late zong kigen tu te zong to pa. Nang man biak piak na kempa kipat alazang top dong to pa nang kalsuan pia. Sa tao nung nil to pa tu pa nang piak ding den zay sumin to hiju tengenin. Ahun ke penakusunga ang abong ko tembek to papasiano. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Shalom. Shalom. Topa mai pa. Na vekun pasianin ama mai pang piahen la ama kiang pana dai na salom ong pekim cheta hen ikipat zana kipan atop zan tuni tu zan dong topan tunget na teng dong nang ompina sarmon khat khat hoi to sem hoi to sem zong mi pi te zong kilop to sem ai manana ama sai na
Pasian tunga lungdam thu ko hangแต่มันโลจินนาเลกัวลโซนาองเปียอิตาปาปเสมินทันนาเลปาตอยนาเข้มเปียวตั้งเจ็ดตั้งขินมังตาเฮนฮาเลลูยาปเสียนหางอาโซกัวลโซอโลจิงหิมันนะปเสียนปาตอยนายนะฮาเลลูยาทุ่มเวงจินิงนะมีปีเตนอาเมนทุ่มเวงชีวมอปเสียนผัดเนียอตบนาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนลุงดำหังเออันนี้นาภาษาปุยาฟานายมาส่งบวยมาไม่น่าให้ตั้งไปคิดเจียงส่งนาเซมเดเนจันละมาทัวเกนเบกินาซูนตั้งzoom meeting nei to den jing chenga che ding hi na jing sun thapai bang pen meeting nei ding hilai ve apai ma teng mo to da na abuai ma khat hi na anga isot na pen aman za ta khuai sai na pasien jong ade na hin te ong sang ina ong pai ngia ti na hi tenga thu ong helena athu gen te jong ahoi satengin khut lam niสมังหังมาเตนี่ดังไงจากไงเราถูเตลอิมุไงเราลิมหอยโนเตมาเตอามาไปคิดนาอิสราเอลเตไอจงมุนตัวมเตหลักเชียงอิลุงซิมเตงทักสวยนะหอยมาองหลงมาฮีเดียกินะตุนิตักกะลุงดำมานาอินะป้าจินปีว่าจานสบัดนิตักชินีอีปอดลักเน็กขิดเชียงอปัวยาเสียปุยาตองสามินาขิดตุยแก่ๆโมเปอร์เซ็นต์นักล้นมาไอเวตูตุงเบลาจานขัดนาปนุงหลงปะหมอกินาอาจารย์ขัดนาปันกับขิดตุยเกียฮีจีโมอามาจงเลยตุงจีเลสาตัวมเตนะบัวหินาขัดเวบังกิออกลุบสีของกระสอมเจียโมอิไทยโลกาเลยนะสเปงของอูกินาหอยโลจีละเทตัวเต็งอบวยจิตกาบวยนะอังภาษาปุยาเกนนาปนาสวกตะเลียนนะภาษาลอนนางไงมันนะนักปีตะกินลุงดำหังเต้าปามินพัดทังเอฮาเลลูยาอาเมนลุงดำมาหังมิดังเตจงตัวด้านหินเตมเตตีเกนนี่จิเลงเป็นเกนนวมตัมปีอมดิงหิหังลุงดำมาหังจิเกนนวมิงเตมันนะภาษาปุยาตุงะปอลปิมีเตนลุงดำมาหังจิเกนมาสนวมิงตัวก็เกณฑ์ติงเป็นมิโซปอนส่งเกณฑ์กูลินเก่งนะเตลลินเตมเตเตลฮิเลกิโลมาส่งนุยอามาบานะคำเพนองเสพสักเสียกิมปูชินิโมทุกเกณฑ์มาจ่าดงากิมโตจานิตักบังเป็นอตบลำเปลี่ยนเชียงภาษาปุยาโอจ่าสังนนโลเวก็เจียงเสียกิมปูเบลโตลเปียในเวโมจิซิมินะกิขอบตัวแล้วเจียงเสียจริงไม่โซเป้าเงินนั่งแค่เลเวงจีนะฮิโลคังโนเต้นมังเป้ามาเตลโซอินเจมิโซเป้าสังจีนะเกสักกิดีไงเวโตลมากิมมาภาษาปุยาปังานิสิมากิปัวทุงเงินมันโลจินิโมอันนี้สิมนาเสพโกมาขัดเวบังอินาจงเจียมันโลเบียกันนุ่งตุงมาเตอปวนเตบังเบียกินอะไรโตมฮิลายเวตัวจัดงอากูลมาหินะกัมเพนงเสพสักนะกัมเพนทรงเป็นก็ไงเชียงดิกมาไม่กัมเพนหอยมาฮิจีไกเวนจิวนะมังเป้าเทเตนเบลเสียมาเสียจีดิงเวโมกัมเพนหอยมาขัดในหังนะปอลปีเตจงอิลุงดำดิงทุปีมาให้ลุงดำมาหังจริงแกนัวมิงอทุมนามิวสิกดีพาร์ตเมนต์เตเลมีเดียดีพาร์ตเมนต์เตจินี่ไอโมลุงดำมาหังไอยาภาษาปุยอันทรงนั่นไลฟ์สตรีมเป็นหอยมาโมกวิโอเจียเวโมตัวนี้เสียบอยตุนเลียนเชียงagain เงี้ยลูกขตุงเกนไอเวนะหอยมาหินเตมาเตลุงดำมาหังไงมีเดียลำเตมิวสิเซียนเตซงนักปีตะกินลุงดำหังไง
hi poi bol ding chi tu nga musician ding ki kim ke vio ching ke vio praise and worship lim takin hi thei ke mai vanu akichi ve anga hi se kim puin nak pi takina ma kai na musician teng sei na a omlo a kim lo ding te zong mi dang te zon ma te MAF a ilom pa mung lek bang zan ni mo zan thum bang drum set drum sat sak ma te ina musician te tunga zong nak pi takin lungdam hang amaung tum ngiat ngiat ina tum be kilona la sin pi lai sot ve pi hak lai ma te ina hi bang ta ding ai le pen lungdam huai ma hi ni dang chiang zong crusade bowling pen ki ta huai lo hi chi khat hi tenga ken kamu khiat khat hiตัวบ้านะละมาไก่เตจินี่ praise team เต music เตเบคโลมาเตละมาไก่เตซงตุงเบลกะลุงกิมมาไหมกะลุงกิมมาไหมมาเตละมาไก่เตป้าขายบอยเตซงนูมันถั่วเตไอซงมาเตยะเลียองบอยเตไอซงตัวมมิตรังดิงเตตังวาลเตซงกียบนางเงียตรงทิ้งนะลาเข้มเปียวสักเตนเปียงหลงเยเตลุงดำมาไงละมาไก่เตตุงอาซงจิงเกนนัวมิงตัวบ้านะโซโลซาลาซาเตจิเนปเซียนปัตนาอันนี้เตจงอเวกนักเกนคินเทนอนข้างเงินะอินุงักเตโอรังปนังไปเตลูนนี่เตอูนาวเตไอจงอาขัดนูเป็นมันเชียงมาเตมาเชียงตัวเตไอจงไอปอลสุงมาปนไอจงตัวนี้ตักบังเป็นลักษณะอมโลยาจีน่าไงสุนนะนูเจียคอมโซลโตเมอามาจงอินปวดแต่กิเปบังเต็งเหี้ยห้ามเทขังมาเตเดินเจียงสะดิ้งฮีอินาลุงดำมาไงจีลักษณะเตจงโตปันนักพิทักษ์อมปีฮีจีกิมูฮีลุงดำลัวหังตัวบ้านะปอลปิมีเตอเดียกินะภาษาปุยาอันเนดิงอซอมเตจินี่ไว้บาปนัยปุลักตักเชียงตุงอาเบลกัวมันสำโลดิ้งเงี้ยจิซิมินะตบลำเชียงเป็นสำนวมโลโซอันนักอิมนะฮีอีเวโมงสับเชียงหุ่นินจิงนอนโลตั้มปีตักมาเตลุงดำมาหังอีบังสับปูเชียงวัวเป็นมาเบกิโลนวินกวนซงฮิปาเซลัยเชียงก็ซงป่าเดเนฮิบังไอเลวเสียมีควอลของในเดนแหลงหอยเจ้ากิจีตายเวเสียป่าสับเสียละไอ้เตกกี่ป่าเดนไอเชียงก็ล้อมหนูบังเท้าแล้วนี่ไงตัวตรงเบลภาษาปุยาหางนักแกต้องเท้าดิ้งตายไงจีกิเด็กกิมลายเป็นกิเด็กเทนอนเลยมาเตมีน่ะเป็นนะอันเนี้ยสัมเตตุงนักปีตะกินลุงดำหังสัมเทนอนโลหุ่นอมนอนโลไอเจียงจีน่าปอลคัตเตนเบรกฟาสต์ของผัวกูมาเตอินะนักปีตะกินลุงดำหังตัวบ้านะเบรกฟาสต์โลสุมังขากส่งอมลายสุมตองขากินะนั่นเลยสักไม่โวสัมมันเกยงยุงจีส่งอมหิลายอินะปอลปิมีเตตุงนักปีตะกินลุงดำหังสัมเตเบลเกนดอนนะนี่นะอีเกนเชียงนวมลงมาเตสัมโลเตริงนวมลงเขาเลยเกนนอนเกนิงเกเตลไม่นี่นะลุงดำมาไงจีองเกนนวมหิงไงตัวบ้านะเมมเบอร์เตซงจีนี่กิขบเป็นน่าเซมติกิเจียหักสมามาดิ้งกังไงสุดที่เวนะอ่างนะเบียกินกิดิมเจียจานซิมสบัดนี้บังเป็นกิตัมมาเตจานนี้ซงกิตัมอินะปอลปิมีเตซงปัสยานินนางเซมินะนักปีตะกินหันเจียมินกิขอมเงยไงนะอีวันนั้นตัวจงนักปีตะกินลุงดำหังจิงเกนกี่กิงเอเล่ลุงดำนาอามิมาเลนะกว่ามาอามินุงโลนอนเก่งนะปอลปิมีเตตุงภาษากะหินาตัวจงนักปีตะกินลุงดำมิงจีเกนนัวมิงเสียบอยเบลายเล่เตียนตันวับไปนะปัดจานาอมตบจานังอมกีเกลียนลุงดำมาให้มาส่งมาเตนตันส่งจางของเชียงหมายนี้ปีนี้เชียงถูกแกนดิ้งจีแหลงมั่วตัวของอากูแหลงแกนแหละหอยจีบังเต็งวัเตนาวัตานนะยามจีขันมั่วเตนตันนี่บอกว่าจะเตนแกนตานแกดิ้งให้แหละกิโลไม่น่ะอากูตาแหลงแกนินเจลุงดำมาให้ตุงกีเกลียนตุนี้นะอีลุงดำกูนั่นเองนะภาษาปุยาทิ้งนะอาเจียเลกวนนาเบลอีเปียกเงียดดิกนะตัวบ้านลาบกิบตมหนูขัดเป็นหัวมีมันนะ
เฮปินาโตอิสุมเกมปีปะเทรเซอร์เสียขวาลงไปเพลเลยสุมตกไซเบลไทยปีกิงนะบังจะเลียนเฮียมจงเตลเลียนกิงอินโมเอ็นวลปังกอินจินภาษาปุยาจงเฮปินาโตยังไปโตเลยลาฟกิบอิเปียกนบมาปอลพิมีเตหันเจียมนาโตตัวนะโอเคอาเมนลุงดำมาให้ลุงดำนาอิละนาเบคินโมอาตัมฮิกีหางนะลุงดำนาเป็นอามันเตลดีงินหังลุงดำมาหังงี้ตัวฮีนะอาตบนาจีนี่ลุงดำโกนดิ่งขัดในลายหังงี้นะตัวเองบางยามจีเล่เฮปินาโตฮิตงังกับเทียนี่ดังไงในเงี้ยเราโอ้ยมาขัดอันไหนดิ่งเฮ้ฮิไอเวฮิบังไงเยเลยyes microwave ฮีนะอันสัดส่วนนะอเลียนมาเตอินะอเลียนมาเตกวงเปียเลยปักกิมฮาเลลูยาปีนาโตปักกิมเองไปโตเห็นล่ะอาบนาทุกเงินนั้นในกอมินะอามาจงทุพาเป็นนิมเตปีนาต้องไปโตเห็นโนอาทักษิตเสร็จจัดนายโลกฮีนะนี่ปีสิมปนลักกิโบไลเจียงไออันเตะขินโลกนาดิ่งมาเตอิลุมสักเซลนาดิ่งอากลมาขัดทีว่าตุนก่อยไปนะเราอมินันจินเด่นเจียงไหนนั่นแล้วจินมาเตยังเป็นหมอเกลุงดำมาหางไงเกนนบนั่นเองนะตอมจิกโอเคเกนนบเบลก็เกนดิ่งฮักษาทุ่งเงินสักเลี้ยงดิ่งจีเลยลุงดำโกเลี้ยงดิ่งจีเปลมาเป็นกิสวงกิกจอยตัวเฮียก็เกนนบมอนุลุงดำหลวงฮิบังเตเป็นมิดังจงอมเลยหอยสั่งมาติอามาเบกิโลนะมีอปักตันเลมีที่งาบางทีเดียเอียดเตดิ้งขัดไอมันนะนักปีตะกินลุงดำห้างปดลักนุ่มไอเตนนุงานุปีเตลุงดำมาดิ้งฮีจิเกนนัวมึงไงเลยใครเลยทุ่งเอ็นนาในปักในหม้อลุงดำเกาะนาเฮปีนาอีดนาโตกิดิมกูเตกงเบียกกับปาปัสยันตัวป้าโอนักปีตะกินตุนิตากนะลุงดำมุงตัวป้าโอฮิปอยกบอลตัวกิปันอตบดงนงอมปีอามีเตซงฮิเทซานังกิโคมินโอทุเกนภาษาปุยาซงตัวปานังนะอมปีนาเตกมุงเหียตัวฮีตัวเต็งเข้มเปียวหางนะอมาไซลุงดำถูกงเกาฮีตัวบ้านะตัวป้าตุนิตากินะเฮียปกิมอินอามาเตอดีงาซงอาจัดเทอหอยมาอัทักสิทธิ์เสร็จฮิตงะปอลเปียอิดนะหางนะปอลเปียองเปียนะไมโครเวฟตัวป้าอันเตอลุมสักนาดิ่งสัดส่วนนาดิ่งหอยมาองเปียกมันเองนักปีตะกินลุงดำมินตัวป้าลุงดำถูกงโกมาสาวฮีโอตัวป้าอามาอินกวนตุงจงลุงดำถูกโกเฮปีนาโตฮิองเปียกนะหางินอเบซาสุมเตไอจงทาเตไอจงตัวป้าเฮปีนาโตอาจัดตั้มปินทุพานาเปียกสักินลาปอลเปียอีตนาเตเทกหิมนุนเขาเตละกระซงปอลเปียอีตาปอลเปียดิ่งนังมาอดิ่งจะเป็นวมเตอมาเลซงฮิปกิมเตเป็นเอเตตักจิงมาฮิลำตุนินักเทยุฮีตัวป้าอามาอินกวนอาจจะตั้มปินทุพังเปียกสักลาจิดำนาเตงเปียกสักินลาลุงนบขมวนนาเตงเปียกสักินลาไอเทซาปอลเปียอามาปังดินดิ่งอินตัวป้าทุพังเปียกสักตาอินตัวบ้านฮีไมโครเวฟเป็นตัวปากกาตุเชียงซงหอยตะกาจังอินตัวป้าโอเสียทุนดิ่งตุนมาเสสักลวินปอลปีเตอดีงอามันพาอากิจังมาวันอหิเงียนดิ่งซงตัวป้านังเก็บสักเงียตาอินฮิตุเต็งเข้มเปลุงดำกวินกับตัวป้าเจสุมินตกงเงินป้าเปเสียนออาเมนอาเมนลุงดำฮังเอใครเล่อมาใส่นะอีหุ่นเตไปโตเซลนาดิ่งนะปัสยันพัฒนาลางสดิ่งนะต่างมุงตองสมัสนิมเตยามาไอหมวกนาเลขาเสียงถึงหมวกในขุดเตเบงหมวกเนเลอาเมนกี่จงจานี่อมโลดิ้งน่าอมโลดิ้งสวัสดินไม่ได้ขัดกินแค่นี้นะนี่น่าศักษาเฮียฮีเป็นอาลามาเป็นหอยสังเกตดิ่งไม่ได้ที่น่ะฮิลามาจงอาลามาน่าขัดสักแล้วจันไม่ได้ฮีเป็นเบลเอ็นนี่แค่สักอาลามาเอ็นจุลจะเป็นกิจจริงจดิ่งฮีจีจงแกนดมิงไม่ได้จังข้าเป็นเสียบ้านทุกคนต้องเป็นหอยเป็นตั้มมาไม่นะตัวสูงปนะอามานุ่นต่างละปันกระทั่งอามาขัดบางเยี่ยมจีเลยอามาเป็นชมในนี่พาเขาอ่ะ
บางอาตยาโหตาจีนี่มั้งมีลมเดือดห้องเขียวเพราะฉะนั้นเซฟกิปันตาจีเป็นตัวเป็นแกดิ้งบางจะจับเตะมาขัดจีนี่มั้งนั่นเสียกระซักมาขัดจีนี่ละตัวเต็งโตหลังฉันยังไงดันด้วยก็ตินจาดลาสาลามูจามาดุขามยาปีเนลูบัวดูชิงกูเพกูบาดงยีกางูดันจามาลูมาเมอเยกลิมยาข้าวบำเยดาเมดันเชในสเคบิลาบำเยดีซาเปียวซาบัวเมียนิเมเปียวส่งดอกมาลาในชงกับบัวตัวส่งเพียเชพีลาพีบาลงโยมูเมียเปียวใหญ่เกบีshe nai mle nai you lo jil pian sai nei mu rue mama na le dei be rue ge she sa ja me bwa mya zwa han dia rue cha ma sei mi shi de pye taya nei sa che naga duyao limpye numa pyo ni du sayai pita dwe timin chen ne yu marwe yelwe mela makam myinge shene the thaniya wege ba mye ti za pyo zya bwa mya ni me pyao song do mala Unau kati ne som phe do mala som phe bi la long jo mu mya pyo yai twa ge shin van chin ne chi chin dia mya pyao kwe ne sai ma chi kwe song shong chin rui song yao ma ve dei be rue rue ge fui de mya ne pe ma do ku le ba le bia chin be bwa ye lo myao ya pye ma ti ti de tu do ye mye yi ja ma Kendin du ye be ma sham tui deva sana du ye kuga you na pile ba binge du mya twa long jo mu mya nyo li yin ne shui lin twa ge wo tai chin me wing yin mya the king yet tampa nia mya shi bi yin gwin nan ta si yao du jonin da oh oh jonin on da Jangan hembel tu bantu kami setahen. Tang mung tong pen kol la sama ding to kilom sang mate
อ๋อคิดเตะมาไม่ลงดำมาไงตัวน่าทุ่งเอ็ดนาในพดนี่นะอีหุ่นตบนายมาบังนาลุงดำโกนามาสเปนเล่มาเตตัวกาลซุงฮีครูเซตซุงเต็งอีรีไวเวลซุงเต็งตัวปังอมปีนาเตอีทุ่งไงเตหางในทรงเปอร์เซ็นต์เกี่ยงลุงดำถูโกนี่นะอาขัดนาอันนี้นาตุซานาอเกนดิ้งถูเตตัวปนังลงกี่แคนละอีเฟกินอ่างไงอาซาเตแค่ปนังลงเทนดิ้งอามาจงคาเสียงรถเท่านี่นาเงียดสักกิกนี่ตัวบ้านาอามาอดิ้งอาไม่ลำหูนาสินี่ไอ้ภาษาปุยาไม่ลำหูนาตุนเจียไปดิ้งนะ Friday โมขตาแคนาดาไปป่าดิ้งไงเวการคัดส่งของฮิบังอาครูเซตวบอลป่าดิ้งเห็นนะบวยมาโมแต่บังอาไปโตป่าดิ้งเห็นนะตัวอดิ้งอินซงถุงเอ็ดสักนี่แคนาดาครูเซตบอลนะเอเวนซ์ลิติกครูเซตบอลนะดิ้งอ่ะเปอร์เซ็นต์อมปีนางเอ็ดสักนี่ตัวเจงอีเวกาดิ้งซงกิงเงินสักเทคนิคนะตัวเป็นนี่ครูเซตไว้ตัวหินชินะตัวบ้านนะตัวนี้ตากากเกนนบเป็นฮีรีไวเวลครูเซตส่งเตียงกิคอมเทเฮดโลอูปปาจินี่ผู้ทางบุคูเวโมกินะอามานีเรียกว่ากิคอมินสบัดนี้ของคอมเทลตูเจียงตรงอ่ะคู่ลายโมกินะปัสยันเฮปีนางเงสักนี้นะดำเสียนเท่านาอันนี้แมงนะดิ้งปัสยันเขียงอ่ะถูเงินนิโมตัวบ้านนะอันนี้นะก็เกณฑ์นบมาไม่บางเฮียมจีเล่ให้ตุสดานี่นะหนูบอยนุ่งกิคอมเทนะลุงดำมาหังอามาจงนี่ปีนี้เต็งกิคอมเทโลมาเตอามาจันขัดโมจันนี่ของกิคอมนะกิคอมโตเทนอนโลเวอามานัดนาเป็นตูเจียงตรงนั้นบังนัดนายมจีกิเตลนายโลมาเตเอาอมดานเป็นบังจีเดียอาสินข้าลุงตังอมเลกิโลมสาไกเววัวกันอูป่าวัวกาล้อมนู้ส่งตัวบังอาอมขินีอันนั้นด่านกิบังเออังเสียนเตนกันเจียงอามุเทยมาโลอันนั้นนามอตูเจียงตรงนี้นะมุเทยโลละดำตวนโลไอเจียงอามาส่งจิโมเปลี่ยนตายนะตัวนี้ตากนะนักปีกินเปอร์เซ็นต์เคียงเงียดสักนี่อันนั้นนาเสียวันเต้นอมุแมงนาดิ่งเละอดัมแมงนาดิ่งนั่นน้อยโลเตฮิลวามาเตอดัมเทเจียวดิ่งนัดนาเตหินาดิ่งอดัมนาดิ่งเละอันนั้นนามุนาดิ่งเงียดนะลุงซิมตักปีตองเงียดสักนี่อามาส่งกิเกนแมงนวมโลเวนะทุกเงียดนาของกิปุลักนวมโลเวนะอันนั้นละมุโกเทมอตัวมันนี่นะอามันส่งปุลักกันส่งจิเกยอังเกยลุงซิมาสวกบังเงินะเงียดสักแรงหอยสังถึงตากันนะมอนูบอยนูเล่พุทธังอาดิ่งอจิดำโลอดิ่งนะตัวอีรีไวเวลซุงอตบจานะนักปีตะกินเงียดสักนี่ลุงซิมตักปีตองจินวมิงเห็นนะตัวน่ะไอเทยเต็งขุกดินนี่นะอีเฟกินอ่างไงลัวสดลัวอมลุนเงินนี่นะแกน่ะตบไหนถึงปนขากหนึ่งมั่งถูกเงินนี่ฮาเลลูยาเฮปีนาอีดนาวางเล็ดนาตอกิดิมกูเตียงในกระเบียบปับเสียนตัวป้าโอนังเป็นอนุงตาในหิมันินนังมามีเตทุงเอ็ดนาทรงนาจงนาตังตุงสักโอตัวป้าฮิครูเซตฮิรีไวเวลกบอลตุงกิปันกบอลมากิปันทุกงเงินัวสปีกาทรงจิดำตะเกนงตุงนาตัวป้าหุ่นลับเป็นงตุงนาจันซิมเกนทูเตเลตัวป้าสบัดนี้เกนทูเตนกลุงซิมเตงลงมาไม่อินตัวป้าน้าอมปีลำกระเทมันตัวป้าลุงดำเป็นลุงดำทุกงกูฮีagain sarmon te khem pe to pa ko pol pi mi te ading aza te dinga aman pha thu ong longa ong khel te thu a hi to nyet ding to pa thu phang piak sak lain la adia kin tunita ka to pa again ding thu ma jong to pa to thu phang piak sakin la na kha siang tho to ong long in la sa thaung thak in la to chiang to pa again khet thu khem pe ko dinga thu pa ong long nyet a hi nyet ding to pa thu phang piak sak lain a campaign sia kim pu ma zong to pa nang thu pang piak sakin la a pen lai takin siam na pil na teng piak sakin la kha siang to ong long in la again pa ma bang lian to pa nang na lamping tot sakin la ong zangin la to pa happy na to ong pi ngiat ta in
ตัวบ้านตัวป่าโอฮิครูเซตกันในสุงวัวบวยนาฮักสักนักขัดทรงอมโลก็สุงลำปนัยทรงปอลปีลำปนัยทรงบางมาอมลวาก็ฮิโตไทยมันตัวป่านาปีตะกินลุงดำฮิอุงตัวป่าเฮปีนาโตตุจานกันในสุงเตงอมปีเงียตินลาอันนั้นสัตกินตัวป่าสังลานังมาคีอาบนาเตในตัวป่านังมาคีงะในเซมนาเตกันในที่ดินตัวป่าทุพังเปียกสักเงียตาอินตัวบ้านตัวป่าตุนิตากันกังเงตตัวมาโมฮิครูเซตกบอลสงาองไปที่เฮ็ดโลพุทธังซองกับพอคุยตัวป่าอามาซองบุกคู่เวคู่ไหลมันนี่นะกิคอมโซโลฮิปอยสับเปลมังตัวป่าเฮปีนาโตอุปลามัยมันอินทัดนาเปียอินลาจิดัมเซียนโทนาเปียอินลาตูซานักิปันนบตัวมึงอจิเงียดดันีปอลปิมีเตทุเงตนาตัวปังดอนสักเงียดตาอินดัมเซียนโทนางเปียกสักตาอินตัวบ้านตัวป่าโอตุนิตากินานูบอยนูอดิ่งซงกังเงตสักกุฮีอามาซงอชีดำโลตัวป่าอุดบังไปเทโลยมันอินตัวป่าปอยกัสมาอามาหิมาตเลตุนิตาคงไปเทมันตัวป่านักปีตะกินกะลุงดำฮีตุนิตาคงไปหางตัวป่าอนัตนาเตอดัมเสียงหินายโลเสียวันเต้นซงไอเตทางอนัตนาเลี้ยนมุเทโลตัวป่ากีเอ็นสักมาตเลดำเสียงเทโลหิมันอินตัวป่าจะตุนานี่นะลุงซิมตักปีโตนังเขียงกงโกฮีตัวป่าโออนัตนาเสียวันเต้นมุขแมงเห็นละอามุเขียดบังตัวป่ากู้แมงอินดำเสียงทุนอันไหนแมงในตัวป่าให้ปีนาตัวทุพังเปียกสกินละจิดำฮัตตะกาตัวป่าอินลำนาเตไอซงอาเซปนาเตอจบตัวเทเงียดริงตัวป่าโอทหารนาจิดำนาเสียงโทนาจงเปียกสักเงียดตาอินตัวบ้านตัวป่าตุนิตากังคอมเทโลจิดำโลนาหางโมเทขังเตหักสักนาตัวมอันไหนเตจงตัวป่าให้ปีนาตัวองโลนสกินละโอตัวป่าโอไม้ในปีนี้เชียงนักกะเวกวัวเบียกอินซุงไปเทเงียดดิ้งจิดำโลเตจงดำสกินละไว้ตัวมันในเตจงตัวป่าไว้เตองสวกตัดสกินนังมาเบียกนาเบียกนังไปเทเงียดดิ้งตัวป่าทุพังเปียกสักตาอินตัวนี้ตากตัวป่าลุงดำมุงเอภาษาปุยาทรงตัวป่าให้แต่งปนเจียคิดเจียงกันดาละมาตัวป่าครูสตบอลกิกดิ้งฮีเฮปีนาตัวป่าอมปินละสะเทานิลสักเงียตินละอภัยนาอาบอลนาตัวป่ามีเตนอามาตุงโตนินนังมาทุมานเตเทินเดเตลนาเตโบลานาปอลพิมานเตมัวจุยเทนดิ้งเฮปีนาตัวป่าจัดสักเงียตาอินจิงเจียงเจียตดิ้งฮิตัวป่าโออภัยนาอาเจียนาวันเลงะโมตัวเฮปีนาตัวอมปินละอินจิดำตักินตุงินโตดามินตอมเวคัดตัวกิจควรกิกนาดิ้งอาจงทางไปกินละทหารนาจิดำนางเปียกสักเงียตาอินตัวป่าตุนิตากะหุนเข้มเปียวนังขุดสุกอาปันนาเดมังสังละนังมามินทันนาดิ่งตัวป่านังเละนังเกาเกตเกียงปุลากินละนังคาเสียงทลมนักกะงะเจ็ดเทดิ่งกะหุนเข้มเปียวนักขุดสุงะกะตัวป่าใจสูมินโตกงอาปุยป่าปะเสียนออาเมนอาเมนใครเล่ลงดำหังไงตัวนะปัสยาลาสดิ้งเละปัสยาพัดดิ้งนะนูเจียคอมอาเจียลฮีนี่นะตัวสักขิดเจียงนะอิสปีกาเตงดิ้งโตป่าไม่เลยมอกไอ้คงดินกูลนอนลวินะนูเจียคอมอิสับนาดิ้งเละขาเสียงโตอาจังดิ้งสับนาดิ้งนะอีเวกินักคุณแบ่งนี่เลยอาเมนอาเมนอาเมนอีไม่เป็นไงพะโล้เฮียมอกะโอโตลไม่ฟิโอนะบอลผัดสักวัวกิสับเลยฮัลโหลโอเคลงได้ไม่มองกี่ซงตุนิตักกี่คอมปั่นกี่คอมเทปั่นเอ็นลาบังสะเสยใส่ปะเปียงไอ้น้องซอจังอ่ะแล้วเนียงงำแล้วแหวมอเนียงงำแล้วอ้อยเวขัดไปองค์กิ่งในไงจีน่ะเล็บตอมตัวกิถั่วเด้งให้นะอปอนขุดเตะจีโตตัวปามินพันนางในไงแหละApon kute bang nalakayam nang ding si san luang kuchi tua kudading lung dam na ko yam
nang a ding si san luang cứ chi a gom pi no sia nang bai a sing khoan nang a đi qua hi a bon khu te bang na lo khayam nang a ding si san loan khu thi a ni le hun a nai sa khu thi nang a ding si san loan khu thi a to mi te long in dam sa khi nang a ding si san loan khu thi a gom pi no sia nang bai a sing khoan nang a đi qua hi a bon khu te bang na lo khayam nang a ding si san loan khu thi a gom pi no sia nang bai a sing khoan nang a đi qua hi a bon khu te bang na lo khayam nang a ding si san loan khu thi lung da mei to ba min than nai ta hen Test. Tua la hong sak lung dam mama. Dam mo. Lai siang thâu xin ding in tuni tak hi a kong pai man kalung dam mama he. Kitel made. I wanted to say thank you to you all, but Pastor Tenga pretty much summed it all for me already. Lungdam na konggen ning kempo siapan pen ahwam pinonggen sa mangkini. Thank you so much for having me here. Thank you to all of you who invited me for meals. Hita ka nong sapu kalungdam peu ma anong annadingang samnget ang lungdam peu ma ing. I know many of you we didn't get to eat together, but I know that you were very willing. So thank you to you as well. Mi tami chang min kima an kini khom thei lian lo ai zong ina nong piak nom nau thei kai mana lungdam ing. Thank you for coming here until this very evening. Tuni tak dong nong pai ngen ya do pen lungdam loa. I am very thankful that
the Zomi church here is very active and desiring to grow in God. I zomi por pi pen nung tangya tin na khang pasien khenga khang to nom nget pasien sunga khang to nom nget chi kamo chang lung na sia sai. It is my prayer that this church will continue to grow and that one day very soon you would be forced to either plant a new church or build a bigger building. Hi por pi pen ka chung na khang sem ding ina por tuom belap ding mo ai kele biakin golpi lam ding chi pen ong thu nget saking. And like Pastor Klenga said, I want to ask you to continue to pray for me, and I will continue to pray for you as well. Pastor Trengan again ma bangina kia ding jong thu nget sakun lang jot nget job sakun la ken jong no ding jong nget sak ding ing. A little promotional I want to do is next year, the NAD Myanmar ministry plans to host another youth convention. Chonya khat kong gen no pen mai kum chang jong NAD Myanmar min to pen youth convention point pi khat ki ding hi. We haven't decided yet where or when exactly, but when we do, we will send you the notice, and I hope many of our young people can come. Yeah? Koi mun le bang hun chi pen ki khen tat lian lo ai jong ik ak ki khen tat lian le khang no te jong ong ki thei sak ding a tam pi tak pai ding hiang Yes, thank you. dung dam hi. Okay, let's see if my slide is going to work. Okay. Click. Hey, why is it not working, boy? Ni tak sim sin zel hi ven bahanga sem nai lo ya We tested it earlier, and earlier it worked, you know? denai kasin wa piang hi veo. Okay, here we go. Okay, there you go. It delays a little bit, but it works. Them chik kai na hiang pi Yeah. sem thei This morning we went to Turkey Mountain tu jing pen Turkey mo la pai na with our young people, especially our juniors. khang no ten atam zo pen junior khang no ong tam zo e We had a really great time. hun phama mun nom ma khari How many of you came this morning? Can I ong see pai your tem hands? khut lam Yeah, okay. We had a great time, yeah? nuam mate Yeah. We went hiking to the top and we did a little activity. amwal tunga vaka to into changa them khat activity nei We came back down and we found a shed where we could sit down and study the Bible. mo no talk so book om hai che to book no ya pasien thu ki kum thei You know, my fear was that, okay, I don't want to be the one talking all the time. I want them to ask me questions. to je kalau khat pen ke be ka pau kai ding u lo ke che ong dot ding ut kai ve So I was thinking maybe we probably would take 20, 30 minutes that, you know, I was afraid that they might lose attention. minute som ni khit khong chenga pen amau alung lu nau be mang ding ngai sun khai But guess what? We spent more than 1.5 hours. ayang na to chi pe mau lo nai khat le lang war hun jang ong Yeah, we had many Bible questions and we studied, you know, we looked at different questions. It was very wonderful. lai sang tho dot na tom tom minute chang thu dang tom ki ko me na man phama ma hi You know, your youth, they're very smart. They ask very, very deep questions. na khang no teo pen thu mu ma mai na thuk pi pi teng dong hi Yeah, questions like, hey, if God knows everything ahead, why does he still give people freedom? pasien in na khe pe thei khinai le bang dinga e te tel thei nang pi ham chi khong ki dong ai ven Like, are there other lives in other planets? mundanga nun tang naum ding hiam hi leitung lo danga Yeah. What about that tree in the middle of the Garden of Eden? What does that even mean? to le to wan la za singkung chi pen bang tak tak hiam again no You see, many, many deep questions that they're thinking through. angai su teo pen thu thuk tam pi tang ai su no hi I pray that your young people will continue to walk in the faith. khang no te tam pi tak to pasien up na sunga kal suan suak ding in kaum hi All right. Let me pray one more time as we begin our message tonight. Yeah. tu ni tak I thu gen mai na khat be thu ngen lai ni Father God in heaven, van tungam ko te pa o please be with us once again tonight tu ni tak in takin khat be ngom pi lai in to pa as we conclude this revival series. tu ni ta khan lo na tu ni azo na hi Please speak to our hearts, kalung tang sungwang ho pi in each and every one of us, mimal ki mong ho pi in from the youngest to the oldest. aneo pen pan ag lian pen dong ho pi in May we hear your voice tonight.
na otu ni takin sakin. In Jesus' name we pray. Jesus minto kongen papasian. Amen. Amen. So I have traveled quite a bit. Khor pen tam vei mo lo jin hing. I've traveled international trips and also domestic travels here in the U.S. Gam la gam dang bek zong jinina gam sung zong jining. One of the trips that I have enjoyed the most was visiting Europe and the Middle East. Nuam kasak pen laka Europe le Middle East pen nop sama mai. Especially visiting Greece, the country of Greece. To Greek te hyang zong nop sama makai ve. Because in Greece, I could trace through many locations where Paul and the early disciples ministered. Tua Greece kapay uchanga pen Paul te le tua sol tak te na sep namun teng pen ki zom ki thei pe ma. The picture you see me here, this is the city of Athens, in the capital city of Greece. Hi pen Greece te copy hi na Athens kwa hi. So according to the Bible in the book of Acts, Lai sang cho sol tak lai bu igen na Paul visited this location. Paul zong hi mun lian ma pa ve. During the time of Paul, this temple was already standing. Tua Paul hun lai na hi pen ding lai. They used to worship the goddess Athena in this place. Athena chi pasian nu pe hi muna biao hi. So the people of Greece, they were all thinking about gods and goddesses all the time. Greek miten pen ele to ne na pasian nu pasian patina pasian bebek na ngai sun ma mawi. You know, today you can still see this ancient temple, the ruins is still standing. Tu ni ma main jong tua hun lai ya biakin akiseta ai zong ina ading lai hun khadom hi. I mean, even today, this is magnificent, you know. Tu ni ading zong ngai sun le te lam dang lai mo kai ve. I wonder how wonderful or how magnificent this must have been when Paul was visiting this place. Paul apai lai tang hitak pen bangza taka thupi sadingu. So in the book of Acts, when we read Paul, when he arrived the city of Athens, he saw so many idols in the city. Paul pen 18 khwa tun chang ina khosunga pai te milim tam sama mahi. And he prayed for the people. Ami te to khosung mi te ring chung sagi. And then he saw one altar that was called the altar for the unknown God. Do biak na tao kharamu pen akithailo pasiana ringa biak na tao chi khadom hi. You see, the Greeks were wanting to make sure that they worship all the gods. Greek miten pen pasien akitskem pe aveka behin no amnya. You know, it's like they were saying, okay, maybe like today, some people would say, okay, I'll be a Buddhist and a Christian at the same time. Something like that. Mi hon khat te bang le tu lai tai ka bang le ke pen Buddhist la hiding ayang Christian jong hiding chi bang khat ke It's like the Greeks were worshiping one god to the next, and they wanted to make sure that they worship all the gods, so they even made an altar for the god that they might not know. To Greek miten pen hi pasian jong bia to hwa jong bia to jong bia to cha aveka behin nom lo che to akithailo pasian nangen jong bia lai wi. That's why Paul came and said, you know what? I came to this city to tell you about the God that you don't know yet. Paul kho to kho apai chang na sangam teo kongen pen to na thei na lo pasien ben gen nom hing chi. See, you already have an altar for this unknown God. I came to tell you about this unknown God. To akithailo pasien tao na bolu to pen ang gen nom ang pai hing. And he said, his name is Jesus. To pen Jesus ki chi hi. You know, the philosophers were arguing at this place, debating back and forth. Chungai sun philosopher ki chi te pen hi kim tenga ma pai de ni na. Hi zo china ki kum ki chelu hi. You know, I wonder what kind of courage it would have taken for someone like Paul to preach in a place where there is no Christian yet. Christian nai lo mi pil hon lom koma bang nam hang san na hiding yam polui ngai sut khak pen. You know, it's like being laughed at, being ridiculed by people because your belief is so different. Nang upen tuam lo cha min ong khel bol in min ong nui san. You know, when he said God became a man in the person of Jesus, people were still following. People were like, okay, that makes kind of sense. Pasien pen mi hingang piangina chin mi ten plo again chang ong zui lai sa me. But the moment he said he died and he rose again, a lot of them were like, nah, that's crazy. Ama tua mi pa pen si na thau ki chi chang mi ten ngai sut
ai vai salele So among his listeners, two groups split. One group believed Paul, another group, they disbelieve him. They don't believe him. ตัวทุเกนซะเตหนขัดละกับพอลูทุเกนเป็นอปมใช้พอลมินอดังขัดเตนโลจิบเจียม And then slowly, the Christian community started to grow in Athens. ดำมาทุมีเตจงตัวเอเทนขวาองคังโตฮี But you see, the people who did not accept Paul, they hated him, so they forced him out of the city. ตัวพอลิทุเกนอสังโซโลเตเป็นพอลมุดาอินะเขาสุงปันป่ายเขนัวมี So from one prison to the next prison, Paul was being persecuted. ชงขัดปันอดังขัดพอลเป็นอบันบานินกีบอลเสียฮี You see, Paul was found in prison many times because he was simply preaching that Jesus Christ is God. เยซูเป็นปัสยาฮีจีอตังโกงเงียดมันพอลเป็นนัสเซตกันชงสุงกิโกฮี Paul one day was visiting the city of Philippi. พอลเป็นนิคัดฟิลิปปีขวาเป็นขับเดวะโหฮี You see, when I visited Greece, I also went to visit the city of ancient Philippi. ตัวต่างลายฟิลิปปีขวาคัดเป็นเกจงกับกรีซกับไปลายว่าไปยิง You know, this town of Philippi at the time of Paul was a huge city. ฮีพอลหุ่นลายนะฮีขวาเป็นข้อกุลมามาฮี This was their ancient amphitheater where they come together to watch all kinds of shows. ฮีเป็นป่วยน้ำจินกิโบลนาป่วยอินปีฮี You see, as he continued to preach, they arrested him and they threw him into prison in the city of Philippi. อามาเปอร์เซ็นต์ทุกเกนเป็นลมเต้นมานี่นะชงสุงก่อยหมอกี And when I went there, I was able to also see the place where Paul was put in prison. โดยมุนกับไปหลายนะพอลอีชงกิเกียรสักน้ำมุนจีมุนจงว่าไปขาย Why is this not working? Okay, there you go. This is the picture of the location where they say is prison of Saint Paul. ฮีเป็นมิเซียมโจพอลูอีชงเกียนนาฮีจีนะตูนินกิจามเตฮี You see, like it was very rocky. สวงตัมมามา As I visited there, I looked at that place and I wonder, wow, it must have been very difficult for Paul. พอลาดิ่งกังไงสุดเจียงหักสมามาดิ่งไงวอมันจะจริง You know, at least prisons these days, they have beds, right? ตุนชงเตตูนีชงเตเลลุบนาของอมลายสามีเวน But during the times of Paul in the prison, there's no bed. พอแล้วเตหุ่นลายลุบนาจิเตอมโลฮี It's just rocks. สวงเบกหิไหม Imagine sleeping on rocks. สวงตุงอลุมดินกิงไงสุนเลเต And what's your crime? นังนะ What's your crime? นะหมอนั้นเกียนเลเต Your crime is saying Jesus is God. ตัวหมอนางมัดเป็นอุเป็นเยซูปัสยานินจีอีเดน And saying that the kingdom of this world will end and the kingdom of God will come. เลยตุงกิวนาเตเป็นองเบดิงอ่ะปัสยันกิวนังไปดิงฮิจีเฮีย So we have to understand that for all throughout the history of this world, the kingdom of God and the kingdom of the world has been in competition. ตัวเจงอ่ะข้างต้นตุงอ่ะเป็นวันตุงกิวนาเลยตุงกิวนาเป็นอากิไตเกยกิเดมเกยองบัง So if you sign up to be a part of the kingdom of God, the kingdom of the world will attack you. ปัสยันกุมปิกามาดิงอ่ะนามินนาเปียกาเลเลยตุงกิวนั้นนังเป็นองโดดิงฮี You know, for us, it's very easy to be Christians nowadays. You ตุ know, หุนเชียงเบอร์คริสเตียนฮีดิงนุเยซูนุงฮีดิงเป็นใบโลมามาฮี but in the times of Paul, it was not easy at all. พอลูเตหุนไลน์ตัวบังนับใบเฮ็ดโลฮี This is why he said in Romans chapter 8, verse 18, โรมันอัลเกียนเกียนแนวสมเดียนนา he said, "For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us." ตัววังเลนนาองเอเตตุงังกิลักดิงตัววังเลนนาตัวกระเตะเจียงเงินตัวกระทวกนาเตตัวไรตะกระทวกนาเตเป็นไงสุจินจงไงสุดตักสักเก่ง So how was Paul able to suffer for the cause of Jesus? It was because he was seeing the invisible kingdom of God ahead of time. พอลินตัวสิงลำที่อัทวกนำนาเป็นอักกิมุนายแล้วกุมปิกรรมอมุมันฮี So my dear friends, we always need to think ahead about the future kingdom of God that is coming while we're still living in this world. ฮิเลยตุงอินุนตากหลายแม่นตัวองไปดิงกุมปิกรรมเป็นเอียดเทกูลฮี
In Luke chapter 9, verse 23, ลูกาเลียนกว่าแนวสมนี่เลยชุมนาสงะ Jesus said, เยซูน again นะ Then he said to them all, If anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. มีขัดเปียวอินเกยซุยดิ้งอลุงกุลเละอามาเลมากินยาเฮนลาตัวเคเจอามาสิงลามเตนิสิมปอยน์องซุยเฮนสิ So, you know, when we say following Jesus is an invitation for all of us, it's not an invitation that promises you that it will always be easy. เยซูนุ่งซุยเป็นนี้เข้มบุกิสัมจิหางินะนุ่งซุยตักตักตักอาใบลูกแก่ที่จงหิตวนเราฮี You know, we have to take up the cross and walk with Jesus daily. อิสิงลามเตปัวเยซูตกัลส่วนกูลฮี You'll have to choose Jesus above the things of this world. เลยตุงนาเตสังอินเยซูเป็ดนัสซานจอกนัเตอร์จอกกูลฮี So in my final sermon tonight, I want to share with you another parable from Jesus so we can understand about this kingdom of God. กงเกนดึงทุนุงเป็นดิ้งนะเยซูเกนเตนาดังขัดเป็นตัวเป็นองเกนลายดิ้งหิง In Luke chapter 14, ลูกกาเลียนสมเลลีนาสุงะ Jesus told a parable of a great banquet. เยซูนะอันเนี้ยนะปอยปีขัดเกนเตนาเนฮี Yeah, I like that word, poipi. Yeah, Jesus was telling a story about a poipi. เยซูนปอยปีขัดเกนไอเว Yes. So if you have your Bible, go with me to Luke chapter 14, verse 15. Yeah, ลูกกาเลียนสมเล 14, verse ลีอันเนี้ย 15. สมเลงานเอามี So I'm going to read according to Jesus while Jesus was eating with someone, right? Now, when one of those who sat at the table with him heard these things, he said to Jesus, right? Blessed is he who shall eat bread in the kingdom of God. บัชยันกุมปิกามะอันลูมอันเนคเตเป็นทุพงามีฮีจี So this person was probably saying, okay, you know, I want to be in that kingdom. I want to eat with Jesus. I want to eat in the kingdom of God. บัชยันกุมปิกามะเกยเยซูโลกิปอนันบัชยันกุมปิกามะตัวบังอินเนคอมเยซูตัวอันเนคอมโนมัง You see, according to the Pharisees, the religious teachers, they thought that only the Jews would go to the kingdom of God. ฟาริสิสเตไงสุดนาฮิเลเป็นจิวสเตเบกินะบัชยันกัมลัวดิ้งฮีจินไงสุนฮีลูดดิ้ง From ฮี the จิน perspective of the Jews at that time, all the Gentiles, all the other people don't get to go into the kingdom of God. ตัวหุ่นลายจิวสเตไงสุดนาเจนทัลบัชยันในโลเตลิมลิมวันตรงลูดลูดิ้งจิทูฮี So he probably thought, okay, you know, blessed is someone who is a Jew and who gets to go to the kingdom of God one day and eat with God. จิวส์มีฮีตัวบัชยันเอามาวันตุงะอามาตัวอันลูมันเนคเตเป็นทุพงามีฮีจินไงสุนฮี So Jesus wanted to help him understand and help all of us understand who is invited to this kingdom of God. เยซูนะกัวมีเตวันตุงะกิสัมฮิมจิเป็นหิลนัวมี And then Jesus told a parable of this great poipi. เยซูนตัวเกนเตนาปอยปีอันเนกปอยปีเป็นองเกนเตนางสังฮี Then Jesus continued to say, then he said to him, a certain man gave a great supper and invited many and sent his servant at supper time to say to those who were invited, come, for all things are now ready. มีปาคารินนิตากอันลิมชิมามาบอลตัวเป็นอาสับมีเข้มเปียวเข่งอันเตกิกิคิดีเนกดิ้งเลียนี่องไปยุนชินะสัมสักี You know, it was like this evening, Sia Kimpu and family invited me and Pastor Klenga's family to have dinner. And so they call us, hey, it's time. We're ready for dinner. You know? ตุนิตากเอลดาคิมปูเตนะเขาเสียเตเลเสียปาเตนควันอันเนริงนะองสามินะอันเตเรดิตาเสียเตองไปตาวเจียงสามี Yeah. So in this parable, it was like the man said, the food is ready. Call the ones who were invited, the guests. Invite them. It's time to come. มีนิตากันบอลมีปานะอันเตกิกิงใต้เนกใจตาฮีตัวจะอากิสัมเต็งวักคอยกายข้อมูลอันนี้ดิ้งวัสมุนจี Imagine if you are invited for a special feast or a supper, the polite thing is to say yes and go. นังองค์กิสัมมาฮิเลตัวอันนี้ดิ้งกิสัมฮิเลตัวเป็นโดนน้ำมันเป็นวัปยาวันเอกดิ้งฮี But let's look at what happens to the people who are invited.
ayang akisammite kianga bangthu piang yam chi entoni Here in verse 18 to 19 in the parable, but they all with one accord began to make excuses. The first one said to him, I have bought a piece of ground. I must go and see it. I ask you to have me excuse. And another said, I have bought 5 yoke of oxen, or like cows, animals, right? And I'm going to test them. I ask you to have me excuse. mi khat kitalin get paula big gen nge ngai na avek bo gen ki bang phialina khadina bang chiam chile ken pen lei hot lei tang kaleina to lei tang pen vamu kulai men tui tak anong sim thelo ringing chi arang khat leo na ken bong tal kop nga kaleina to te kasin kulai manina ong tel siamin chi son son. And then the next one also, still another said, I have married a wife, and therefore I cannot come. Cái gì này cái cha tu tung belong pai thelo ringing chi lai khadin. Wow. Now imagine, they were all making excuses. Abu pi vua paulap zong chia thi. Let's continue reading. Sim lai ni. So that servant came and reported these things to his master. Something a kisor pa na atau khianga thu vapuak ki hi. Then the master of the house, being angry, said to his servant, go out quickly into the streets and lanes of the city and bring in here the poor, the maimed, the lame, and the blind. And the servant said, Master, we have invited. It is done as you commanded. Yes, still there is room. Apu pa he ma mai manina anasem pa kinga pain la lampi tenga kiu tenga va pain la mizong te lampai thailo te mitto te avekin mi khem bong pai pin kong gol sol ba khan tampi da kiching hi pa samin chi. According to Jesus, the story, the parable concluded by him saying these words. Then the master said to the servant, so there's still room. So go out into the highways and the hedges and compel them to come in, that my house may be filled. For I say to you that none of those men who were invited shall taste my supper. Jesu na gen te na pen hi thu gen na tong khupina bang genem che to atau in nei pai na atauina. Can you get me that? Atauina va pain la highway te lam lian te lam neo te mi khem pe pa la ong ki sam te pai nom lo le mi dang khem pe teng an va pe ni chi hi. So let's think about this parable for a second. Thi gen te na pen hoi takin ngai sun phani. Okay, this is giving me a little trouble. Okay, let's look at this parable. So, God has the people that were originally invited. Pasien mi pen asap omnia thi asap miom hi. You could say those were like the Israelites, the Jews. They were the people who received the invitation first. Tua te pen Jews te ki chi thering bam chi amao pen amasap pasien sap na nga te hi. Abraham was chosen as the father of the nation of Israel to be the chosen nation. Abraham pen pasien te le tua sap mi te pa masading in a pasien te hi. God's plan was that through Abraham and his whole descendants, they will represent the kingdom of God in this world. Pasien ina Abraham le sona khak te pen van tung kiu na gami alim di nga pasien amao te tel hi. God's plan was that they would follow God's principles and God's laws to the point that they would enjoy God's blessing so much that other nations would start asking, who is your God? Tua pas Abraham son le khak te na pasien dan le thu te azui chang wa chu pa nga nuam salwa cha mi te na no bang pasien be nei wa cha kan ding a pasien de hi. But as we look at the history of the Jews and the Israelites, Jews te le Israel te inun tang na iet chiang ina. from generation to generation, they reject God again and again. They go away from God. Khangkhat kit khangkhat pen pasien pen nial tong nyat nya tu na pasien kyang panet ta tai hiao. And then when finally Jesus came, the Messiah, God himself came, most of the Jews rejected him. Pasien tappa ma anunung pen penang pai na Jews te atam so pek mai na nial te hi. So God has now opened the door of salvation or the message of God, not just to the Jews, but anyone. Pasien tun kong khak pen mi khem pe wadinga Jews te bek lo mi khem pe ring hon mang hi. But remember the excuses that the people were making.
ตัวมีเตเปล่าลับเตเอ็นกิกเลหังนะ Remember, one of them said, I just bought a land. I cannot come to the supper. เกินเลยตั้งเลยก็จึงตุนิตักอนงซิมเทโลดิงจี You know, that's like some of us saying, you know, before I serve God, I need to buy a house first. เราจะปกติจงเอ็นแรงปัศยานาก็เสมาเป็นเลนัวมาใส่ You know, God is calling on your heart. God is telling you, hey, it's time to spend more time in the Bible. ปัศยานินลายช่างโชว์ตัวหุ่นจังดิ่งตรงนางองซ้ำหุ่นตัวหุ่นฮิยงจี God invites us, but we say, you know, but I need to work so I could buy a land. I could buy a house. อายังเอ็นเป็นนักก็เสพกูเกินเป็นอินกะเลยกูลีเวนเลยตั้งกะเลยกูลีเดียงจีเฮียง Just like the parable, the story that Jesus told. เจสุนตัวเกนเตนักเกนเตตกกิบังฮี We're still making the same excuses. อามาเตบังอินตัวเปล่าลับอากิบังมาเปล่าลับจังโตลาเฮียง You know, the other person said, oh, I just bought oxen, my animals, my business. I cannot come to the invitation, the supper, because I'm busy with my business. อดังเตบังอินเกนบองเตลตัวจะกับตัวจะเลยยิงตัวจะเกนเป็นกันน่าเสพอากูลีตัวมันเล็มโลยิงจี You know, my dear parents, ตัวจะหนูเลปาเตโอ it's very important to spend family worship every day with your family. อินกวนเบียกนาเป็นจัดเด่นดิ่งทุปีมาไม่ If you cannot spend time together with your family in worship in the morning, please do it in the evening. จิงสังอินในอินกวนเลมจอกเกเลนิตาเกนพิเปรโมอิน Don't be like the people in the story who make excuses because of their business that they cannot come to God. ตัวฮิสุงาอากิเกนสุงามีเตบังอินอามาเตนนาเสไม่มันตัวหางไม่มันจีนเปล่าลับจงขเกอิน You know, many Christians today, we make excuses after excuses. And we say, I cannot come spend time with God yet because I'm doing this and that. ตัวลายทุ่มมีเตเป็นเปล่าลับคัดกินเองนะตัวจีใกล้มันปัศยันได้หุ่นเปโซเวตโลกิจิดานี Remember one of the men who said, oh, I just got married. ตัวมีปาขัดบังอินะเกจีในขินไปใกล้มันเปียงโลจิอจิปา This is for my young adults, my youth. ฮิคังโนเตละกะเอาโซเดเตโนวาดิงฮี Right? You know, we make excuse. I don't have time for God because I'm busy dating. เกปัศยันอะไรหุ่นในเกมันจะเกเป็นลมกระสนหุ่นฮิพอดีจี You know the young people who say, oh, I don't have time to read the Bible, but they always have time to text their girlfriend or boyfriends. ขังโนเตลายเสียงโดซิมดิ่งหุ่นในโลนะเป็นอารมณ์ไงเตเมสเอกิขากดิ่งหุ่นในเวฮี You know, like they can be on phones or Viber or WhatsApp or Facebook messengers for the whole night. อาจารย์บุปเปียเมสเซนเจอร์ส่งกับเฟซบุ๊กตัวตุ้งก็ต้องหุ่นจังเทเวนะปิน You know, just like this person in the story who made excuses, many people today are still making excuses because of relationships. ฮิเซซูเกนเตนาสุงามิเตเปล่าเราส่วนบางอย่างตูนีนส่งมีเตนตั้มพิตากินอีลมไงหางไงส่งเปล่าเราต้มกิจงเนียที Don't let your relationship pull you away from God. ลมนั่งไงมันอินปัศยันตกนักกิจบนักกิเข็นสักเกน It's better to be single and be close to God rather than to be in a relationship that pulls you away from God. ปัศยันตกิโปลาลมไงในโลกลมไงเนี่ยปัศยันตกิเข็นสังงินะลมไงในโลกปัศยันตกิโปลหอยโซฮี Let's not make excuses. เปล่าลับจงเกนี่ Because the one who invites us is God, who really wants us to come to His kingdom. องค์สัมปาเป็นปัศยันอามากุมปิกามะอามาgamma องค์เดียดไป You see, the good news is when they were all making excuses after excuses, God opened the door very wide. มีขัดคิดตันบ้านเปล่าลับอซอนคิดดูจังอินปัศยันนัสตักินคงปีหงอี See, God is saying, okay, bring in the poor, the maimed, the lame, the blind. Call them all. Anybody that wants to come, let them come. คงปีหงุนมีซองเต็งสามุนมีจิโมเต็งสามุนลำไปเที่ยวเต็งสามุนมิตรเต็งสามุนมีแค่บนน้ำมูแค่มุงสามุนจิตาย These are the people that you would never expect to receive special invitation to a banquet like this. ตัวด้านนี้นะป่วยอันเน่งนะป่วยเปียสับดิ้งอ่ะกิลามันนำเตหิงยัดโลหี You see, one day when we get to heaven, we will see many people that we did not expect to see. วันตุงอีตุนเชียงน่าเอ็นกิเกลเตตุงดิ้งไงแล้วไม่รู้ตั้มปิตักวันตุงตุงดิ้งฮี You know, we would be surprised. What? You made it here? โอ้นังทรงตุงโม่จิไม่ดิ้งยัง Like, I didn't think you were worthy to come here. นังตุงดิ้งแล้วมันโลเวจิไม่ดิ้งยัง You see, you never know. Maybe in their heart, they responded to the invitation of God.
I thei lo khat pen amau alung tang sunga tua sap na pen na sang hi. You know, we are going to see so many people that we did not expect. Ilamet lo mi tam pitak van tua tung ding hi. And then we will also realize that the people that we expected to see in the kingdom of God will not be there. Van tung ni ngai sut mama mi tam pitak na omlo mok ding hi. You know, the people who were always at the front of the church, Biakin maya tu den te zong omlo mai thei ding hi. you know, it's very possible that we would be surprised. Tua hun chang lamdang isak vat ding bina piang thei lo hi. You know, the good news, my dear friend, is it doesn't matter if you feel that you are poor. Zonging chi nangai sut khak le tua pen phamo lo hi. I believe this is talking about spiritual poverty. Hi zon na gen na pen kha thu zon na gen hi kha zo ding hi. Maybe you may be like a lame, you know, someone who cannot walk properly. Lam pai thei lo mi pa achi aki gen zong hi kha thei ding hi. You know, spiritually, you may feel like you are a lame. You fall again. You get back up. You fall again. You are a lame, and you're like, I cannot go on. Kha thu a lama pai thei lo tuak tuk den ke pa kha ding hi te. But Jesus said, if you are like a lame spiritually, you are still invited. Still come. Nang atuk den nei le ong pai nang lian ing ke sam jai sun chi hi. When you fall, don't give up. Come anyway. Na tuk le nu sekein pai ve ven. There is room for you in the kingdom of God. Pasian gama mun den hi. You know, if you are like blind spiritually, like, God, I want to see you, but I cannot really understand. Come anyway. Kha thu a mu thei lo na ke sak ma mal tel te king na jong pai te in. You know, some of us maybe, I have studied Bible prophecy from when I was a little child, but I still don't understand. Ka neu tung pani na gen khol na te ka sim mangu da le ka sim tu rong tel king chi. From pastor to pastor, they have taught me revelation, but I still feel like I'm blind spiritually. Pasa khat kit katin mangmu na thung gen tu ni dong cheng mu keng chi khading hi te. Maybe you don't know how to calculate the prophecy that explained 1844. Tu khala jegel som na li aki tuat to dan jong tuat thei lo hi khama ni te. Maybe you don't know how to explain the prophecy of 70 weeks of Daniel. Ka som sagi aki chi Daniel bu song gen pe jong atot thei lo jong khading hi te. Maybe you don't know how to explain the beast of Daniel and Revelation. Daniel le mangmu na sunga sapi thu angai sun thei lo atot thei lo jong khading hi te. Maybe you're like, I cannot see clearly. Oi takin mu thei ke ve ngo chi hi ding hi te. But the most important thing is just come to the kingdom of God. Achu pi pen pasien gamang pai lim limin. Hallelujah. Amen. You know, even if you feel like you're blind or you're lame and you're weak, there is room for you in the kingdom of God. Mit to bangin na kingai surai jong lampai thelo inai jong tha lo na kingai sun jong pasien in gamun nei ve ve hi. You know, if this were not the message, I would have given up on my Christian walk. Hi pen it thup wak hi ke le ke jong ka Christian nun tang na pen nu second ding hing. You know, I try to be perfect. I try to follow God every day. Pasien dung zui ding a hoi pen ne kisin den khat hing. But how often do I find myself falling back? To le ke ma tam pe pi ka tuk lam ka ki mulok hi. But you see, whenever I fall, the invitation is Jesus is saying, come anyway, get back up, come to the kingdom. Ka tuk chiang ina to sap nan bam che ong pain ding ki kin ma chi hi. You see, the servants of God, the servants of this master, they said, Master, we have invited the blind, the lame, the maimed, but there is still room. So mi zong te lampai te lo te mit tu te samang te khat la hi lo mo chi. There is enough room in the kingdom of God for everybody who wants to come. Pasien gama apai nom kem pering in mun kiching lo hi. My dear friends, this is such a great invitation. Hi pen sap na thu pi ma hi. Okay, why is that invitation possible? Bang ding a to sap na pen hijiban piang thei mok hiam. Because Jesus died on the cross to pay for the sins of everyone who wants to accept him. Jesu in Calvary tunga si pen a ut kem pe te mo nang piak sakhin hi. It is for you and me so that we could go to the kingdom that he died for our sins. Nang le ke pasien gamai pai the ni amma imo na tanga si lo yam. So even when we get to heaven, none of us would feel like we are worthy to be there. Van tungi tun chiang kwa ma bekin o ka kilom mani chi khalo ding hiang. It will not be because of your own righteousness. Na siang thoma na tung hi dek lo ding hi te. It will be because of the grace of God through Jesus. Pasian happy na Jesu hanga happy na hang be ding hi. Hallelujah. Amen. Amen. It is going to be so amazing.
ตัวเป็นนัสลัมดังมาดิงฮี You know, I often wonder, our young people, remember today we did an activity about Bible activity and one of your groups did Stephen. ตัวนี้ข้างโน้นเต้นพอกไรนู่นเต้นมาเต้นมอลตุงะ Bible activity ฮีเป็นคนก็เด่นสตีเฟนเป็น Wait, ขาในแบบว่า is there anyone here from the group of Stephen? สตีเฟนกรุ๊ปน่ะอมเขาเยอะ Yeah, you know the story of Stephen, right? Stephen was stoned to death because he preached that Jesus is God. สตีเฟนเป็นอักิเดลูปนาหังเป็นเยซูเป็นปัสเซียนี่อจิหังฮี You know, he saw a vision that Jesus, after he died and rose again, he is now sitting next to God in the heavenly throne. เยซูอัดถอกิจเงินวันตุงะปัสเซียนโตคงเงดิงจีเป็นสตีเฟนินมุมอกี But the Jews, they hated him so much, so they threw stone and they killed him. จิวสเตนเป็นมุดาลอยมันนี่นะสวงเตโตมินะแดงลูกฮี You know, the moment before they stoned him, the Jews, they gathered their clothes and they put it next to a man named Saul. ตัวมะกายเตนะอเดนลูกมานะอปวนปีเตวลักเฮียนะตัวมีปาคารากิจิสโซลเกียปวนเตวก็ฮี So Saul was the one who was persecuting Christians after Christians. ตัวโซลกิจิปาเป็นทุเตเยซูเตขัดคิดคาราบอสเงี้ยเนี่ยปาฮี So just before Stephen died, the last thing he remembered was that Saul was among his killers. สตีเฟนอัสซีนะอพอกนุงเป็นอามาอัดทัดเตลกะโซลเป็นนับปามอกี But you know the story. Saul was on his way to Damascus. Jesus met him. อตังทุยเทสายโซลเป็นดามัสกาไปดิ่งนะอปายาเยซูนโดนตัวฮี Saul's life was changed and he became Paul and he preached the gospel of Jesus until he died. โซลเป็นอนุนตังนักเคลินะอามาโพลงเปียงนะอาศิดงตัวชูตังโกฮี Now imagine, just imagine, on the resurrection morning when Jesus comes again. ไงสุดละแต่เยซูองไปกิกนี่จิงสังเต You know, when Jesus comes again on the resurrection morning, Stephen is going to rise up. ทอกีนี่จิงสังจังนะสตีเฟนเป็นองโทดิงฮี And he's going to look to the left and to the right. เวอัตตักองเงินดิงฮี I think it's very possible that he would see Saul rising up also. เอาว่าเวอัตตักะปอลตัวอัจฉริปาจงมุดิงฮี He'll be like, what? How is he here? He killed me. อามาเก่งชาดินบางห้างฮิตกะทงกิกเทยจิดิงฮี You know, but he would realize, oh, you're here because you accept Jesus? โอ้นังตัวตะกะองงมเทยบะฮามเจนังเยซูสังในเวมอจิดิง Stephen will not complain. ตัวหุนะคอมเพลนจิเตอมโลดิงฮี Stephen would be so happy that there was enough room for someone like Saul. สตีเฟนินะมุนตัมปีอมฮีจะมูจังอาเป็นลุงกิมมามาดิงฮี Stephen would be so happy that because of his story of dying for Jesus, many people came to believe in Jesus. He would be celebrating. เยซูฮังอามาอัสซีนายนมีตัมปีตักเยซูเฮียงตัวนี้มันมาเป็นลุงดำกิปากินปล่อยคำสุดิงฮี Amen. อาเมน You know, when we get to the kingdom of God, those of us who are poor, blind, and miserable in this world, we would be there and we would be surprised that we even made it there. วันตุงปัสยันกามิตุนจังนะตัวขาทั่วมิตรเตะอไปโซโลเตะเคบายเตะหัวมุนไอตุนเป็นลำนังสริงยัง And we would praise the name of Jesus forevermore for his grace and forgiveness. เยซูเฮปีนาเลองไม่สักนาเป็นลุงดำล้วนพัดนิโลดิงยัง So those who understand that grace, that forgiveness, they would leave everything of the world behind so they could be following Jesus every day. ตัวเฮปีนาเลตัวหมอกไม่สักนาเตลตักปีเตนเลยตุงนาแต่แค่เป็นนุสยานะตัวเยซูจุยดิงฮี You know, there's a German theologian named Dietrich Bonhoeffer. District Bonhoeffer อักจิ German เตย theologian มีคารมี During World War II, when Hitler was leading the German Nazi Party, กาลปินินาไลนะ German เตนาซีพารีฮิตไลนะมาไก่หุนไลนะ and Hitler was killing many Jews, millions of Jews in Europe. ฮิตไลนี่นะมีเต็งสมตัมปีจิวส์เตทัดี And many churches, many Christian churches were supporting Hitler. Can you believe that? พอปีตัมปีตะกินฮิตลาเป็นปันปีหมอคีนะงามุฮี You know, I am very sorry to inform you that even the Seventh-day Adventist Church during World War II,
supported Hitler. gal pini lai na A7A10 ang ngayon zong Hitler pen na panpi mo ki. The Seventh-day Adventist Church in Germany split because some wanted to support Hitler and some did not want to. Germany 7A10 ton lai na a support nom lo to ki ken liani ipol ki ken kampan liani. Only very, very few Christians were willing to stand up against Hitler. Christian tom chik bek Hitler hoi lo na ding tangin gen nga mo hi. Among those few Christians was the pastor, Pastor Dietrich Bonhoeffer. Tua telaka hi district Bonhoeffer akiji pasta papa hi. He was a Lutheran pastor. Ama pen Lutheran porpi pasta pa hi. You know, because of the persecution in Europe, he came to America to escape. Europe borsia na tamloy man ama America ang tai hi. But when he arrived in America, he felt like, I cannot be here. I need to go back and help people. America tun chang ina aom dat nop salo loy man Europe va pai kingin mi hu ka hu kuli chi hi. You know, he could start a new life in America, but his mind was convicted that he needed to go back to Germany. America tun chang nun tang na thakipan la kinga lo hi ven agama vacha ki kinat mi hu dingin ken tat zo. So he went back to Germany. Germany vacha ki hi. And he started helping many Jews escape from Germany. Jews tampitok Germany panena atai sim thai nai ning hu hi. You know, he's a German man himself. Ama pen German te hi. If he could have simply do nothing and, you know, he won't have any problem. Bang mahi kele ama to le buai vet loading hilali. But his heart was convicted by Jesus that he needed to help those who need help the most. Alung tang pen Jesun long men to hu na ki sam mi te hu dingin ken tari. And then one day, to make the long story short, he was arrested and he was put in prison in Germany by Hitler. Atang tu tomen geleng on ka chamang ki phokina ong ki manin Hitler in thonga kia hi. You know, from the prison in Germany, he wrote many things. Thong sung pan in Germany thong sung pan lai tam pitak a hi. One of the things that he wrote that really captures my heart is this sentence that he wrote. Hi lai khat ate tam pitak hi lai khat pen kalung simong khoi ma ma hi. Dietrich Bonhoeffer wrote, when Christ calls a man, he bids him come and die. Khazi in mia sabjang ina ong pain la sin chi hi. Come and die? Pain la sin e. You know, he's trying to say that when you follow Jesus, you need to be willing to die for the world, forsake the world, die to the world. Pasian nat zui tak tak chang ina leitung tanding anong singam ding chinai leitung anong sitruk mai ding chi pen kizo na kisam. No more excuses. Paula bom the non lo hi. No excuses for work or land or building or cars or houses. Leitang ka lei moto ka lei in ka lei chi te ki sai non lo hi. No excuses because of wanting to date or be in a relationship. Lom zong man na lom ngai ding to ki paulap ki zong thai lo hi. It's a call to put the kingdom of God first. Pasian Gam pen number khat ko masak ding chi thuam hi. Just a few weeks before the Allied forces, the U.S. soldiers, you know, set the people free in Germany. US iga captain na Germany mite so tang na piak ma deu khadina. He was hanged and he was killed as a martyr. Pen ki khai na ki thadi. You know, a lot of people have given their lives for the cause of Jesus. Mi tam pitakina Jesu adingina anun na piau hi. And this reminds me of the words of Jesus in Luke chapter 9, verse 24 and 25. Luka alian kwanel som ni lili som lenga pen ong phok saki. Jesus said, for whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. Ama nun na asit nuam min tan dinga. Kaya dingin anun na atan min dot kian na nga ring hi. For what profit is it to a man if he gains the whole world and is himself destroyed or lost? Mi ka din leitung bup nga phial tamale ama beile bang phatom na mahiyam. Yeah, I mean, what good is it if you have all the money in the world but you lose your spiritual life and you lose God? Nang leitung bup vat na kempe nein ai phialang nang pasien kele nang pasien tan le ta bang yam na nga. I mean, what good is it even if you have all the fame in the world and you don't have God? Leitung min than na kempe na nei phial jong pasien nei kele bang yam na lem lo.
You know, like my cousin's sister in Tahan used to say, "Oh, you know, at least people who have money and famous, at least even if they don't have, even if they don't go to heaven, at least they enjoy this world." ka sangam te khat numei sangam te khat tahan anu na leitung am yaw te pelam phatak tak van tunga tungkiu zong amau au tengu nei event. But then my cousin, she wondered, but for us, we're poor in this world, and if we don't go to heaven, we're double poor. Ei pen hi leitung a zong lai van tung keleng bel thom nia zong son. You know, you don't even get to have a lot of money in this world, and you don't even go to heaven. Like, what good is that? Leitung a zong ta son van tung keleng bangai ilo tak. You know, many of us here probably will never be famous in the world. Ei tampi tak kan bang chira zong min chang lo lel ding hiang. You know, I mean, let's be honest here. Let's be honest here, right? Tak chiniong siang gen ni. You know, even if you play soccer really well, you'll not be Cristiano Ronaldo. Hoi takin bolung na han cham ke zong Christian Ronaldo zong ki tuan lo ding. You know, you cannot be Messi. Messi zong ki piang tuan lo ding. You know, at least they're famous and they get to enjoy the world. Amao min changin to chang leitung nong nop sama ma le. But imagine you and me, if we don't even go to the kingdom of God, we will lose double. Van tungam tungkei na lai leng chuop nia sumi ve ebel. So think about this. According to Jesus, let's say even if you have the whole world and you don't have God, what good is that? Think about it. What good is that? Ayang Jesu ken na hile. Leitung nei phiali le te. Van gam tungke le te bangai na met na bangan na lo tak. I want to tell you a story about this man who was very well known in the 1990s named Kevin Carter. Som ko kim pola amin chang ma hi mi pa thung gen nom ama pen Kevin Carter kichi. Kevin Carter was known as one of the best photographers in the world. Leitunga ama pen man sa siam ma min changi. In 1994, he won the prize for Pulitzer Prize for photography. Som ko li kumina man sa siam pen chi na let zin pak let song pi. That's like one of the top prizes that a photographer can get. Man sa ten anga thei top asang top hi. He was like one of the most well-known photographers now. Leitunga aki thei pen mi pa hi wan lama. He had money, he had fame. Sum nei na He had fame. min chan na nga hi min chan na nei. One of the pictures that won him this prize was this picture he took in Sudan. Amin chan na khat pen hi Sudan man khada sai pen song hi. You know, in Sudan at that time, there was a great famine and people were dying for lack of food. Sudana tola ta kial pi tungina miten an nei lo hi. And he went into that country to capture how the people were dying because of starvation. Anom lo na hanga mite koi chi si chi pen man sai dia mal pa hi. And one of the pictures he took was this picture of a little girl who was about to die. Numei no khat asiding pen man sai hi. And behind that little baby girl was a vulture ready to kill, ready to eat that baby as soon as the baby dies. Tua numei no asi lian le anne dinga vasakilo khada geom hi. It's very shocking. Alam dang alung nop mo hoi ma chilia poi ma. People were asking, why didn't they chase the vultures away? Tule tua vasakilo te bahanga del lon khemang loi tam chi don na mi. But you see, the tourists were told, don't go near the people because they're already sick with all kinds of diseases that you could catch. Khol sin mi te pen chinna te kyang pai kon bam chi na tam loi nang zong nga ding hi te chi thuam zong om hi. So he didn't dare go help the baby girl. Anau panggia pai ngam lo hi. All he could do was take a picture Ai thei to pen man zai chi chang hi. and leave. To he to no sia hi. His heart was so moved that he published his pictures. Alung sim na loi manin hi man pen ong ten khia hi. When this picture was published, the world was shocked. Hi mana ki mo chang leitung bo pin lam dang ki sai. The world was like, how can this be in this time when there's so many leftover food in America? America khonga anwal tam pitak om lai te bang dinga hi leitung hi bang piang yam. We throw away food every day. Anwal kit ni dim ki pai den hi. And there are baby girls who are dying and vultures are eating their bodies.
Now pang no may no hibang asin agia vasagiloten hiban ne dinga kikingkin. See, that was part of the reason why they gave him this prize as the best photographer of the year. Tua kum lianin himan lian ma to man zai siam pen chi na nga hi. You see, in one sense, he has reached the top of his career. Adang katpan gening chilang amai na sep na song asan pen hun muntung hi. But you know, unfortunately, this man, Kevin Carter, Hi mi pa Kevin Carter pen lem lo na tuam to. after about 4 months, he got so depressed that he committed suicide. Kum li khit cheng alung sim na luai na ama le makithari. I mean, think about it. He had money, he had fame, he had all the popularity, but that wasn't enough for his heart. Sum nei hi min thang hi min than na ki chi teng teng nei ai zo ama ri ching tuan lo hi. I want to ask you, what is going to be enough for you, for your heart? Na lung tangin adi za ki chinga chi pen bang za hiam ching dong nuaming. Is it going to be popularity and fame? Min than na mi thei chi pen to pe ki ching hiam. Is it when you get a nice house? In hoi na nei chang ki ching hi chi ding nei hiam. Is it when you have a nice car? Mo to hoi na lei zo cha ki ching chi ding nei hiam. Is it when you have a full bank account? Ban sunga sum tam nei nei na nei cha ki ching chi ding nei hiam. You know, none of this, without God, they can never satisfy the heart. Pasian lo hi ten bang mahuna ong lung kim sak zo lo ding hi. I'm not telling you not to work. We need to work. That's a part of life. Na sem ken ching gen hi lo ing. Na sep pen nun tang na do ki zom hi. But we need to keep the kingdom of God in mind while we're here on earth. Leitunga yom line to van tungam aton to ngai sut kul hi. Without the kingdom of God in our heart, no matter how successful we may be in this world, we will never be satisfied. Pasian kumpi gampe ilung tang sunga om ke nak le bangza na dawa pai zong na lung kim na nga lo ding hi te. If you don't trust me, go ask someone who owns 2 houses. If they don't have God, they want more houses. Nongup kele kanin inni into manay te pasian op ton kele in tampi dei belel ding hi. You know, go ask one of the richest men, Elon Musk. If he Mi thinks hau that- pen pa Elon Musk vadong sino. go ask him if he thinks he already have enough money. Sum ki ching na nei ta hiam chile te. No, he wants more and more and more. Tamzo dei hi. You know, the rich wants to get richer and richer A hau ten hau sem nom hi. because the heart can never be fully satisfied without God. Pasian lo to hi lung tang te pen lung kim na chi bom the lo hi. So, my dear young people, Khang no kong it teo. especially the young people, Adia ka khang no teo. ask yourself, Nang le nang ki dongin. what will be enough for you? Bangza chang ki ching ding hiam chi ki dongin. And I want to appeal to you that if you put Jesus first, that will be enough for your heart. Jesu na lung tang na koi nak le ki ching den ding hi. I don't have a lot of money myself. Ken sum tampi nei keng. I don't even have a car. Mo to zong nei lo hi. I'm driving my parents' car. Kapate mo to holing. You know, I may not have all the things that the world has to offer, Leitungi ong piak the na te nei khol het lo hing. but I have found this truth that if I have Jesus, that is enough. Jesu kan nei le ki ching hi chi pen ken to pen mu hing. I don't need to be famous. Min than ding ki sam lo hi. I don't need to be well known by people. Mi te thei ma chi jong kul lo hi. I don't need to climb higher and higher in position. I don't care. Ka za sang zo ka kul lo hi ki tu pi lo hi. You know, even right now, I'm serving at the General Conference. General conference tu la dak sem hi. You know, one could say that's one of the highest, leadership, organization level for our church. Ei pola ding ina a level en leng a sang thei pen ki chi khading hi. But, you know, I don't plan to be at the General Conference forever. General conference tun ding khat ve jong ai sun ngei keng. My prayer is, God, send me anywhere you want me to go. To pao nong pai sak nom na bang pai sakan chi kathunget na hi. I don't care about positions. Pan mun to ki sai boy ngiat lo hing. Position cannot satisfy your heart. Pan munin na lung tang lung kim sak lo ding hi. You know, if you are not satisfied serving God as a member, you will not be satisfied if you don't have God in your heart, even if you serve as a pastor or an elder. Member hi na to pasian na sep na lunga kim kele pasta sem ma de do lung kim ton lo ding hi te. It's not about position. Pan mun to ki sai lo hi. The only thing that can satisfy our heart is Jesus. Ilung tang lung kim na ong pethei tak tak Jesu be ki. That's why Paul said in Romans chapter 8, verse 18, To hangina polo ina zoma alian ge na som le ge na sunga. he said, "For I consider that the sufferings of this present time
are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Ate nga ding vang let na to kate chiang in tulay ta kay chuak na te pen ngai sut thamin tuat keng. What God is going to offer to us in the future is so much better than anything the world can offer. Pasianong piak ting tu te pen tulay ta kalay tung piak sin na te tampi tak sangin na nasaplakin na sa zohi. Earlier this year, I went back to Mizoram and I went to Myanmar. Tukumpat lamina Mizoram kapaya ko gamjong vachahi. You're live streaming. I probably shouldn't say this much. No live ball no chang wang ba kagen ding za kasoy ding za gen ngam keng. But I visited the refugee camps there. Refugee camp kada va pahing. You know, our very own people, they are packed in the refugee camps. Imiteng nyat to refugee camp akidim nei nai. This is in Zokotar, Mizoram. Zokotar ke china Mizoram hi. A lot and lots of refugees, they are packed and cramped in these areas. Gambel mi bebekitaka adima dim hi. You know, the restroom, it's very difficult. Zun buk te bang hak sama mahi. You know, a lot of them, they don't know where they're going to get help from. Koi pan hu na nga ding chi pen ngai sut thayom I mean, lo. there's no work. There's no way to earn money. Sum nga thena dingom lo nasep dingom lo. And your home was burned by the Burmese military. Kolgal captain ainting har zakzan. They don't know where else to go. Koi tak pai na ding chi ong lo. Just dependent on people who can help. Ahu thei sunom le to te tung kinga. My heart was very moved as I visited the refugee camps, you know. Hitaka gambel mi te kibukling ling na de kamu chang kalung simong long pe mahi. You know, I wonder, what can we do more as churches here in the U.S. to help our people back there? US a por pi ina to bang imuna imite hak sat na te koi chi hu thei za tam chi pen lam dang ka sak ka ngai sut khadi. I know you are already doing a lot, Na hu sao tam piom hi. but I want to appeal to you to not feel like you have done too much. Kong thum no pa. Na hoi asem khin luan ki tuat kha ke ni. I want to appeal to you to give, to continue to give and help. I hu na te izop zop ding ing thum nom hing. You know, I think if Jesus was here on earth, Jesus would be visiting there and helping people. Jesu pen leitung om hile tua mun lian na Jesu pen ahua va pai ding hi. Jesus is calling us tonight, my dear friends. Jesu tunin ei teng sami. He's calling us. Do you want to come to the kingdom? Pasian Gam nong lut nom ya mong chi. There is room for you. Kha nom hi munom hi. There is room for forgiveness for your sins. Namo nang ki mai sak the ning mun om nya thi. And whoever understands that love and grace from Jesus, they will follow him. Jesu eat na la he pi na atel lim lim ama zui ding hi. Let me just come to my final verse. Matthew 25, verse 34. Ka dei lai sing tho anu nung khadong sim soming ma te som ni lenga neu som thum le li hi. Then the king will say to those on his right hand, Kumpi pan atak lama mi te kianga. "Come, Ong pain. you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world." Kapa chupa piak te o leitung pian chil pana ong kigin kumpi ga mong lo unchi. You see, in Matthew 25, if you continue reading, these are the people who are helping the poor, visiting prison, and doing good things. And they don't even know that they were doing it for God. Mate som ni lang hoi tak sim le te himi te pen mi zong mi te va ho thong ke mi te hi te amau na hoi ase amai lam zo mau lam ki thei lo hi. Yeah, Jesus said, you came to visit me when I needed help. Jesu na hu na ka ki supply nong pai hi chi mo hi. And they would say, "Jesus, when did we do that?" Ko chi ka mo ko ba ka se pu chi mo la hi. Jesus said, "When you help the least of my brethren, you are helping me." Kasangam te aneu pen khat na hu chang ke yung hu hi te chi. Those people whose hearts have been moved by the grace of Jesus, Jesu he pin hanga lung tang ki khel ki sai te na. those who are helping others, Midang te hu te are the ones that Jesus is saying, "Come, the kingdom is for you." to mi te kha to pai su na ong pain hi kumpi gam pen na wa hi chi. The kingdom of God is for you. Basian kumpi gam pen na nga ring hi. One day, Jesus is going to come again very soon.
Giêsu pen a sort lo nong pai ki ding hi You know, that's why Seventh-day Adventist Church was born. to hanga 7 Adventist ong suak khia hi You know, the meaning of the name Adventist, right? Adventist ya khiat na pen It's people who are waiting for the advent of Jesus. Giêsu ong pai ding angak chi na hi Yeah, Jesus is going to come again very soon. Giêsu pen a solon pai ki ding hi The kingdoms of this world would be destroyed forever. leitung kyuk na pen be mang ding hi Even this very country that we live in, the USA, one day would be gone. tuai nun na US ma ni khat chang be ding hi You know, all of our possessions on this world will be gone. ini kem pe so ni khat chang be ding hi But you know what will never be gone? a be thelo pen bang yam chile It's the kingdom of God. Pasian Gam hi And there is room for you. to mun na nga ding munom hi I want to see you there. ong munom hi nang zong You know, I want to see you there, my dear friends. kalomi to mun ang munom hi Can we respond to Jesus' invitation tonight and say, Jesus, Giêsu tu ni na I want to come. kong pai no mi chi ding I'm hiam responding, yes, Jesus, I will be there. By your help, I will be there. Giêsu no hu na to mun kom ding hi chi ding hiam Can we not commit to Jesus? Say, Jesus, yes, I will not make excuses, but I will spend more time with you every day. Giêsu pau lap ka zong non ke ding nang to hun ka zang zo ding hi chi ding hiam Can we not say that? chi ngam hiam That is what the kingdom of God is about. to pen Pasian kumpi gam pen to bang hi Even before the physical kingdom of God comes, the spiritual kingdom of God is already beginning in our hearts. Pasian kumpi gam pumpi ong pai mai na kha kumpi gam ong pai khini lung tang sunga My last appeal to you is that even when you find yourself falling or weak, get back up, come anyway, there's room. kong thum nop nununga than ne min puk ma ta leng ding ki ke la pai lim lim ba hangam chit mun om hi Don't ever give up. khat vei ma zong lung ke suak ke in Jesus is calling us. Giêsu nong sam hi Come to the kingdom. Pasian gabang payin May God bless you all. to pan chu bang pekim chat ta hen Amen. fek pin ding ni Tâu bà hông trả in mo PowerPoint. Pasian Gam duin hong cha bo na lam so lo ka ton kya to pa hong cha hong cha
tu in hong cha đi muang ning na i na le tu pa đâu ba hong cha You know, as we conclude, friends, I wanna open time for a prayer. Is there any person here, one or two person, who might want to say, I want to dedicate and pray? Ano nung pen na kong chum nop laya. Tuni ta kina notice sung kapiwa. Nanun tak na pasyan dua akiap kigom na muhiam. I want to rededicate my life, and I am willing to pray. Pasyan to kanun tak na pat nuaming chungin nong nga chiyom. I want to give a chance for any few people. Yes, please come. Please come. Payun, Yes. payun. Si na zawa ko te tang dinga hong ki phiain ko te khap sagam nom dong katun thi na ding in hong tan khia to pa na happy na le na in ate lian lo ba ban nang ti sim lo in to pa ka tai khia ai zo to pa kong cha ki no mi ke tha to pa ka hat ke ka ding zu ki to pa tu ni na se pa tung panin to pa nong sab ra khat ve thakin ka saki ki ong phong in to pa ang le di ka lung sim ke pe to nang ba ke ga ong zon no mi ka ngai sun na ke pe ong pieng to pa ai zon ke than chin lo ding kai man hu pa kha sia to pie i le tung sian na sunga tu ding kai man to pa happy ông phong đi không đôi tàu pa năng đôi tôi nín nó cầm mà nó sắm nó thế cái sáng nó tung to nín nó bị nàng nghe này nó kia nó cũng do này ông sang cũng biết pa Pasian nó. Amen. 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 Tàu pa o nằm mai nói ạ, à hội pen cái hi cái hi, Paul pis sung azong, agin lâu pen. Ete tak ching lo pen ka hi hi kere ke pau lap zongina nangma kong piak ting belowin kalei tung vai le kalei tung na to nangma kong tai san khasel hi tuni na kalong sim kapum pi nangma to kong ak kia pa pil na nei kem siam na nei kem kanun ta na nangman ong ma kai lai tan chin kanung ta na kha ve kong kia pi to pa Pasian no. Amen. Tupa tupa. Ina Pasian topa to ni na topa siapa ni kaki ni kat untuk na te tung to ni na topa
kanun ta na te u to pa athakin na to pa naman kathelo na te khem be un te sakin na to pa monin ta te nong in na te ong gen khena tung to ni na to pa nama nong in na te lian loi na to pa ma za tai mo ta le khe ta le zo to pa mo na te ong mai sakin na to pa nama in na te to pa na ta te no in na to pa no sam na te ka sak chang lung dam mama nge to pa Amen. mo ta le zo mo na te ong mai sakin na ong sa ve nei mane siapa tung to ni ka za na te ke pe ama tung pa ni na to pa nong gen te to pa ta ke na to pa lung dam tung go ing to pa na ma nong happy na te hang peng mai na ma hoi na te to pa ta ka bu ki kai mane lung dam tung go ing kanun ta na so nga to pa nang ma to ki zomin na nang ma di ba na kanun tha de na di ka se no nang ma no hum pan pi na to pa nang ma kha so ngei lo nun ta na ka hi the na di ele ka ingko na di na to pa ta ken to pa bia sak ta yen yesu kharu mi songi kanun ta de kong ki ave nong ta ka bia basia no Amen. 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 Topa tupa. Tawa mo nei te la ka mo phavel pen ching lo te la ka ching blo phavel pen hi to pa o ka pasala ding in si hoi si man phai zo ka ka ta te adin hoi nu man phai zo ka na pol pi ading in member man pha zo ki zo ka to pa o tu ni la chak in ong po phai ka pum kim na ong sang in ka lung sim ka pum pi ong sang in nang de na bang in ong nong ta sakin ka lung tang le ka khwa ka mun adim in ong lai nang ma de na bang in tu le ton tung ang sang si ong sang in zai su min swang in ong ki a ping to pa Amen. 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 Topa tupa. Is there anyone left who wants to pray? Topa mo nei te la ka mo pen pa hingi thanem zong khala kom lam ong thei pen te topa tunita ka sia pong ngen na tung tonin bang za in mo taleng topa nang manong phong ding china topa nang man nong lam do ding chita ke amo pen pa ding in zong mun om la hi lam hong lak tel na men topa lung da min ming siang thong pat zo ingโอ้ตัวปองพงตัวองลามซาองลำกีกินแล้วนังมะตะเคียนเลยลำอไปคอมเทดินกระรองข้านาเตปันโอ้ตัวปานังมันพนังมาทาโตดิ่งนังมาทาโตอกลส่วนเทดินนังมันทักเตนงงดดิ่งลุงดำโกโกนกระตัวไปสุคริสมินส่วนเงินเกียปังตัวปาเสียโนอาเมน Amen. Topa tupa. Was there any person left? Yes. Topa ko lel tak te thong em na ong thu sim nai man ma sa ne min patin lung nam tu kong ko wi phun ki pat main kong kiam na te nong donga ka sia pau tung pan ko te ki sap ong pulakin ja kong kiam na te nong donga ka ki sap lien teng ka sia pau tung pan nong gen hiat man ne min patin lung nam tu kong ko wi pa o kanun tang naw nang adin nun tak siang tho nung tanom ta leu ko le ko hi jo hello kai na to ba thakin ki pho kung hi ma ta le to panang ma kung kiang kung jo simin amo ngei lo ban ong sang ki zel nai na thakin ka sa pa tung panong pulak man ne min phatin lung dam du kong ko hi ko le ko hoi no mong hi jo ke yung hu pa kha siang do ki tang sam de nang ma ki ong zon khem pe tu ni in anol khin ngei lo nai na athakin nong phok saka kazak bangun tau panung tat nuamung tu ni hi maya thu kongen na ina ke le ke ka hi zo lo na te na hu na ke sam kai manin tau pa thu kongen hi aton tun tau pan na tak lam khut to ong lenin na van tung gam do ong tun pi ding lungulin ka tau pa sumin suagen happy ngeno kya pyong pa basia amen Amen. Amen. At this time, I want to invite Pastor Klenga to come join us in the stage. Yeah? siapa stay tunga samni I want all of us to take a couple of minutes to pray. Let's all pray individually right now.
ấy mi mal chia chỉ nãy hồn tuom khát lăng ya trên thùng ngàn đình hiang. If you can kneel down, you can kneel down. If you want to sit, you can sit. But let's Na all tut nok le pray. jong tuin la na khuk tin so le jong khuk din ni. And then Pastor Khenga will close with a prayer after a couple of minutes on behalf of Minute all of hon us. khát khít chiang na thùng ngét khít chiang na siapa na thùng ngét nang khum ding hi. Hallelujah. Avang lian pasian. Asiang tho pasian. Dikna to kidim. Anung ta pasian na hiyanang. Ko mihing te na pol pe mi te pen to pa. Amo den akiel den te kahiwi. Amo den akiel den te pasian na hi manin to pa. Ko hading in tupichin. Ko hading in lungdam huay ma hi. O to pa tunin ko na ta te kong chiao hi. Hilay tunga tam vei pi kama ua. Ka kielu a. O khat vei bang kei pai zo non kening ka chi hun teo tam ma hi. Ken kuan vai to kisayay zong. O kanese vai to kisayay zong. Kau ma mi mal vai to kisayay zong. Lom le gual te to pol pi mi te to ka kiset san na vai teo to kisayay zong to pa. Khel na tam pi kanewa. O mo na tam pi kanewa. Kapuk khazel hi. Himatele to pa tunita kana to bang apuk khazel te ading in zong. Nang ma gama mun omlai manin to pa lungdam to kong ko hi. O hitengang ding kia le tungen te beklo to pa. Tu sana na kavikin kitui to kong ki apu hi. Ang pai kilo te zong to pa kalung simlong ma hi to pa lungdam ngay. Tunia kipa na takin kong ki apu kaya siapa ma zong takin to pa kong ki ap taki. To pang zang kikin la khasiang tawong pai san kain la. Nak pi takin zing pol pi mi te adinga to pa. Akhami pol pi te avak zo siapang hisak niat tain. O pol pi member upa tele dikones tele. O department director tele to pa member kempe te zong. Happy na to takin long kikin la. Dunia kipan to pa o kiit na te thak sakin. Kipum khat na te thak sakin. Hun beisa bang piang kin ma tele. Nang nong san ma bangin. Kau le kau khat le khat zong kisang te dingin to pang hu ngiat tain. O pasa Puia na sep na le tugen na te hangin zan sim nung longa. Tuni tak bang to pa o kong chiak kiki chika saklai to kuna. Kalung sim te kave kun nung long hi. Khang no te lung sim zong na longa nule pa lung sim zong na longa to pa.
นักขาเสียงทุกกระเบียกอินไปสันโลหิจิกระหมูเชียงกระลุงกิมลวกกระลุงดำลอยเต้าป่าโอเฮพี่นาตรงไปสันนนเกลาองมาไกเต้าวินลาเต้าป่าโอกูมาซอมนาเต็กทหารเรานาเต็กนาเตลมังฮีเต้าป่ากะเกนุกุลเกยนังนาเทยมังฮีตัวปีมาตัวนงสังะมุนอมลายฮีข้านมลายฮีนงจีมังอินเต้าป่าตัวฟังกำกุมปียข้านงาดิ่งกงจวนฮีเต้าป่าโอตัวตากนงเสียนสวมังอินลากะเวกุนเต้าป่าทาน้ำเปียอินลาอัทักนุนตังนาเต้าปังปิงยัดตายอินตัวสานังไปโลเตจงลงอินลาเต้าป่าออนไลน์ปนาเอ็นเตจงนาลงมังอินลาก็ว่าดิ่งมุนอมฮีกิโลอินจีตักโลโอหอยหำนาตัวมหัวนาตัวมเตียนินตัวป่าโอหอยลงนาตัวมนักกิดิมมาตะลุงนางนงไปสันนายเกียกว่าดินกงนาหงอาองไปยุนจินนงสับมันตัวป่ากงเจียกีโกฮีตัวป่าองดำสักินละจิดำโลนาหางาตัวปังไปโซโลเตเลตุนิตากาจีนวมพลองไปเตตงตัวป่าดำเสียนโทนางเป็นยัดตายจิดำนาคาดำนางเปียนละลุงซิมดำนาจงเป็นยัดตายนาปอลปิมีเตนตัวป่าเลยตุงะขัดเวกันนะเสพนาเตหางนะนังมาทูเตดลโลนะทูเตซิมมันโลนก็อมัวโอเลยตุงจีเลสาหูสักนาเลนอบสักนาเตนตัวป่าองงักจิไปมันนะนังมาได้ดานก็มาได้ดานินจงตัวป่าก็อมเทกิวฮีตัวป่าโอให้เป็นอาตงมาสักินลาตุนิตากะปันนังมาคิอาทักซิเซนกงกิอาบกิกุฮีกะโมนาเตงเซียนสุเอลาโมนาในเฮลโลบันตัวปังสังกิกตาอินฮาเลลูยาตัวป่าลุงดามุงเอตุนียกิปันนุงอมปีนาเตมุตโตไทยดิ้งทุพังเป็นเงียดตายapa sapuya zong tu pahe pinato om pin la tunita ka sang anas zoin apai ki na ding ong zang yatin la apai na pe to pan om pina nga na tapang hisak nyat tain ko te mun kem pe pai zo ke ma talung to pa thunget na to kana pang dingwa he pina tong long to sakin la athu angai azate kem pe ko te ai zong o mang kang te zong zo mi te zong mi zo te zong to pa o na tun thei na ama tung ton nang nei na te nang hom su zia tain lung da mong ei tu zan wam takin ka chia ding wa ka chia na lampi te ngak om pin la to pa nang ma thu tu nia ka don ka zak teu te pa mit sak non lovina hi pen to pa avak to ding na lai siang tho sim na nang ma to ki ho na te nei to thei ding thu pa nung piak ding deim hi thu teng khem pe lung dam ko min ka to pa jesu min to kong nei pa pasiano Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen.